إبراو بخير تماشاوانین هجا تماشاوانین برومت هیویدارن کو وندنا بخير وخوشیه دبن هر تم شاد و بختور بن جارك دن لسر اكرانا روشن تي في ام لقل جروب كده لقل تيم كده لقل جرزك جرزين فكر والرامان وسياسة وشلاك فانيا كردينة
بویرین ایرو لولاتی ما تینا قوماندن جی همه آلیان و جی همه لایانان و دوی وره شوپاندن دوی وره راگهاندن جی همه آلیان دوک مگود آلی سیاسی یا روشنبیری یا لوجستی یا استراتیجی یا جواکی ام لیکولی بکن جبر بیا که به بهانه یا وان پروگرامان ام جوارا میوانین جور بجور میوانین خودی تجربه میوانین قدرگران میوانین خودی نرینین دور و دریج خودی ازمون ام جد ورد کن میوان و ترخانی پروگراما هفته نامه لسر اکران روشن تیوی ام دکن بله تماشاوان هجا ده وان روژین داویه ده بویرین لولاتی ما هاتن قوماندن جبلی شر و لیدان و کشتن و تشتی و ساعت دبه بویره که گران لولات بویرین کشتنی بویره که وسا ترمو لاشه و هاتیه اشکنجه کرن هاتیه بمپی کرن هاتیه شوتاندن بكهرباء بكابل بليدان بحرتش بحمه المنت وسائل نمرو وانا اشكنجه اللي هاتيه كرن او جي شهيد قلي كرد شهيد ملتي ما شهيد كرد امين عيسى العلي يعني وقشا بيست وقشا دراغ هاندريدا المال باطاوي نرينين وان جواكا مايا كردي حمو بشتار بو حمو لسر بيايا ايروجي لقل وقت مقود قرزك جميفانان امي فيغ مجاري امي بهبدورا ببن سري لبريوي جارك دن ازي بخير هاتنا ميفانا ازدكم از دبيجم ايوار باش دوست هوارين ما ينتيجا بينر و دوستین روشن تیوی اویا دو هفته روجاوای کردستان دکله نتنی بگرماهی و تینا هاوینه دکله و گرم دبه لی جبر بویر زور و زحمت روجاوای کردستان کتیه ایرو ناوا هاوینه که جخوینه هاوینه که اشکنجه مرن و اشکنجه کرن لجانی ملت ما ایرو دی پیچان لهجمار داویج یا کسی داویجی وان روجان دا کو بویا قربانیه وان سیاستان کل سر سیاستین سر عرضی دمشن امین عیسی العلیه مرنا وی جامری گلک دری وکرن لسیاست وکرن و سر آستا جواک جرولا خو بگره امی آنها جی میوانی خو یک و یک از جوارت تشکیش بکم و امی دست پرسیم بکن برای ماموستا ابراهیم کوشلو جباکوری کردستانی ج آمده برز عبد الرحمن قالوا سياسة مدار اللي كلنا مي نافدار هروها روجناموان ودوستي مني هجا كي لوند حسين وشالكفانا ميا يعني روجش اكو ام دخازن حرتم جهبه كما نوروز بيجو اوجي حاضر بمرز خيراتنا وقشادكم ازي برصاف يا يكمين ازي رادستي بريز ابراهيم قوشلو بكم كاكي ابراهيم قوشلو وهم بخير هاتن سر اكران الروشن تي في بويرا كشتنو اشكنجا كرنا امين عيسى العلي ون وك كسكي الدوري بويرينا وك فيزيكي بهشمن ياخو بهستياليا خو وبهيست وديت وك كزكي لكولينار سياسة مدار روشنبير الباكوري كردستاني وتشاوا اب صورت وديمن وصح غوفانا وبيشوازي كرن ود كدا بهيستن دسبيك دمديا دوا بهيست يانجلو وتشاوا ديت والنظام الفازم هما يكسر بريغشي نرين انت ان دربارا مرنا صورت اندا بگرم فرمو مرحبا ایوار باش بو همو میوانر را دست پیکه دا از بو مالباتا شهید امین عیسی العلی و همو شهید کردستان سرساغی تخوازم جو مالباتا وان جو گلمه سرساغی تخوازم جو کرد پرور سرساغی تخوازم صبر تخوازم اما او صبر من نه به صبر حضرت ایوب صبر ما به صبر تکوشیریه يعني دبي كان بالصبر بني وعقل بني لهمبري خطريو تهلكيك لكردستان قومي له وخطريك تقابلن دبي كي لهمبري وانا مشار بن لهمبري وان تكوشينه بمشينه تكاري ببيجم كم بدريا مساله اقادار بوم
یک بریا چاپمنی از آگادار بوم متزان به چاپمنی کردستان را روجاوا کردستان یک باشور کردستان را نزدیک پیوندی کامن هست از بخوجی گلک نویسکار گلک روزنامه وان بشانا مجی دویمین انتظار نکه جیان کامنا دور درج روجاوا کردستان بو گلک دوست حواله من هنه پشتی که من بویار بیست تکاری بیجی که لقامشلیه به گلک دوست حواله خراجی دانستان نکر بویار چاوا قومیه چاوا دست بکریه چاوا مشیه جبونا و من آگاداری یعنی پر عالی گرد جبونا و که تکارم ببیجم که belki jî destpêkê da jî êdin min dest bi kampanya kir ki li dijî ev qatiyama kek Emîn İsa û ew bûyera çawa bêşirove kirin tikarî bêje ku min dest bi nivîsa kir lê pişta jî li Bakurê Kurdistanê gelek siyasetmera nivîskaran dest pê kirin û nivîsandin tikarim bêjim ku ew bûyereka ku min destpêkê de ji we re got carna qada tijî tibe di sera tiqalibe درجه dereceye rojî Kürdistan biz şara da sibe makalaka min te çapkirin min wir nivisandiye mi got ku bûyera şehît Emîn İsa tabii ki şehît bûyîna wî ji bo me em gelek xemgînî ji bo şehît bûyîna wî yek kesekî me jî bê kuştin ji bo me gelek giran qada gelek qidir bilinde lê ez bi xwe ti vê qenatê da me ku şehît bûyîna Emîn İsa dê ji bo hemû başê Kurdistanê ji bo hemû başê Rojava Kurdistanê yani Mamoste İbrahim bibûre yani vê bûyerê deng vedayî li Bakurê Kurdistanê bi hewldanên we ji aliyê we de we hewl daye ku vê bûyera radestê raya giştiya Kurdistanî bi taybet bibe ji bo bizanibin ku xirabî û tiştê li Rojava dibe nas bikin. Belê yani yek min radeste kiriye yalnız ez tiştekî bibêjim Kurdê Bakur siyasetmaderê Kurdê Bakur piraniya wan mutizana Rojava Kurdistanê jî jiyankirine piştî salê heştiyê mesela vê rojê kek konê reş tiştek çap kiribû min jê re nivisan got ku kek İbrahim ez dibînime ku ez Rojava Kurdistanê demek bas dikim her bûyerekê de mutlaka bir anîneka te şiroveka te heye ji bo Rojava Kurdistanê min jî gotibû ku ez her çar parça Kurdistanê dibînim lê zêdetir ji bo Rojava Kurdistanê dibînim çünkü wana emek dabûme ji bo vê derbarê Rojava Kurdistanê da ne îro heta namê bawer dikim ku dest paşê jî em ê qise bikinî min li vir ji bo komîta piştgiriya Rojava Kurdistanê ava kiriye min ji wê re pêşengî kiriye heta mesela ke en girîng destpêkê da bi hemû siyasetmedar partiya ra münaqeşeka min a girîng hebû ku piştî 2011 çekdarbûyîna PKK ta rojek çekdar bû min xeter dît mi got ku îro hevcadariya Kurda ku çekdar bibin tuneye çünkü piştî çekdar bû ihtimalaka mezine rejimê ji wan re piştgiriye bike vana zaten ya devleta Kürya Türkiye'ne devleta Kürya Türkiye piştgiriya wan bike ihtimalaka mezin zaten bi İranê va peyvendiye wan hene İranê piştgiriya wan bike tevgera milliya Kurdistanê piştî salên heştiyê ku ji aliyê PKK da hat tasfiye kirin xastin tasfiye bikin tikare bêjî ku 2011 şinda jî tikare xeteriyeka hîn mezin çê bike ji bona vê ke ji bona vê tikarim bêjin ku sedan makale hatine nivisan sedan makale nivisandine ji bo vê Rojava Kurdistanê Partiya Kurdistanê serokatiya wana stratejiya wana avabûyîna NKS beriya NKS stratejiya wan çûbû ne çûbû berva ku pêşva çû çi guhartin çêbûn ji bona vê mesele tikarim bêjim ku Kurdên Rojava Kurdistanê siyasetmedar wan gelek agadarin lê taybetîn meselê PKK da nerînê cuda hene bi gelek siyasetmedaran ra jî mesela xeterî û tehlika PKK da li Rojava Başûr li Bakur tikarim bêjim ku gelek cudayetiyê me hene
اما تستانه مناقشات باش ما مستا عبد الرحمن قالوا از بشتار بكم ما مستا عبد الرحمن وقت اني يعني تجي جهدار كو لباكوري كردستاني في بويرهان ويجي دك بداي دواري راغهان دل سر استر روشنبيري وسياسي وين وك كسكي لكولينار كسكي دوارين استراتيجي وسياسي دا وين فكرن نرينين و نويسن ود في وريده هن از خازم ناس بكم قالوا پیدا کردن و چاندنا ترسك وسا خوفك وسا دواري سيكولوجي واري سياسي دا قالوا ام چه بحوجه داري تشتكي وسا هن د 7 ساله 21 دا تشتكي وسا دربازي ناوا جواكا مايا كردي بتايبتي روجاوي كردستاني ببه بنگها في مساله في سياسته و بيشروجا في چبه دخازن ملت بترسيدن دخازن فلسفه نو بما بدن قبول كرن افايا قال مايا روجاوي كردستاني بهشمنديا خو بلند سياسي روشنبيري و چاوا بکار بالقلب ويرين وسا ناكوك دار وزحمة كيش وبكار بيش روجا خو بنفسي فرمو. بله سپاس جبوتا و میوانیتا سلاف میوانیتا را و سرساغی شهید منا جمال باتاوی را از خوازم بیجم او رفتار او سلوک او کو ایرو لسر آستا روش آوائی کردستان دوی او رفتار نه رفتار کردواریه یعنی کردا بری ام پارتی بون بری ام نوک هف بون جی بری مجهف حز جی ندکر لی گلک ام جهف دخیدین هر کسی جمال مالا خواب کسی جمال کس ندو کشت اف چاند و اف کلتور و اف رفتار کشتنی و تروری اف یا دجمنی گلک کرده او دجمنی گلی کرد اف دولتین داگیر کرن کردستان یکو درباسی دناف جواکا مده کرن دریا داردستی خود داردستا وی او داردستا کوب ناوی وی ایروپی که او داردستا دولتین داگیر کرن کردستانی اف آلاف اف داردست بید شغل پی کار دکی یعنی بوی اداتی کار دکی اف رفتار نیا ملتی می نیا جواکا می بجا لسر دو آستا مثلا تیرور کرنی دبن لسر جارنا لسر آستا ام بیجن کاغتا تبلی هف بکی یعنی وقتی روشک هبی وقت ایرو روشا ام بیجن روشا یک ریزی و پروژه آننا جعدا کردی و روش آوائی کردستانی های پروژه یک امریکی های ام بیجن جبو کاغت و تبلی هف ببن یک جارنا تیرور کرن و تیکدانا روشه جبو نچ سری لی یک جارا کشتنا وقت به سرکردیان یعنی کشتنا هن سروکا سروک پارتیان هنک وقت ام بیجن کشتنا حیری لبنانی کشتنا احمد شاه مسعود لافغانستانی کشتنا دکتور عبدی نعسان لکوبانی یعنی کشتنا هنک کسا مسار احداثا دگهری یعنی احداث تین گهرتن احمد شاه مسعود 2000 ما مستند ورده او بويرين دبن ببوره او تشتين انها المنت ونختي تانين الزمان قالكي مهمنه افايا قالوا وقت ما اني زمان متخاذل سر رجع افاي كردستان بتايبت بسكرين افايا بلان ساز كرين اف بوير رسماندن و بلان سازيا وانتشتان کشتن لیدان ترور کردن بویرن وسا وقت آنی زمان مساران دگهرن گلو اوانا لدروی سینور دبن یا لهندر سینور دبن یعنی خیرخوازن بی ولاتین یا نه خیرخوازن بی ولاتین کینه اف دستین رش گلو کینه فرمو شخو اف زمان راگهاندن جارنا کن پید آخرین جارنا وقت به ریز از ریزل و دگریم لیون زمان راگهاندن هون غلط دیویژن اف مسئله کو امناوی ریوبریا پکیکی لروج آوای کردستان هنوی دکن ریوبریا پیاده اف گوتون اف مصطلح از شاش دبینم از چود دبینم حکمداریا پکیکی حکمداریا مافیا سیاسیه یا دولت داگیر کرن کردستانی تکلیف کرنا به دوسیا اداره دوسیا کردی لروج آوای کردستانی بعقد و گریبست بعقد و گریبست هاتنا روش آوائی کردستانی نه ریوبریه و نه اداره و نه ذاتیه و نه کردیه و نه دموکراتیه اف چروکا همه دینن آلیکی و باشقه دینن لی حکمداریا پارتیه که او پارتی داردست دجمنه ملت ما
ازي بين بس مدخست از مسألة احمد شاه مسعود از بكم نمونه بچاوا هات گوهرتن احمد شاه مسعود 2001 هات کشتن 2001 وقتی هر دو برجه امریکا لیکتین 2001 نه سپتامبر احمد شاه مسعود هات کشتن 11 سپتامبر او احداث چه بود احمد شاه مسعود سنی بو سرکرده بو و سرکش اسلام سنی بو یه وسطی بو لیبرال بو يعني وقتی که احمد شاه مسعود پیشا ایران درکت او قاسم سلیمانی وأوقع تفجر للبنان وسوريا وعراق ذكر أوي أحمد شاه مسعود تيرور كريا قاسم سليماني أحمد شاه مسعود كشت استخبارات إيراني أحمد شاه مسعود كشت وقتكو أو سركردي إسلاما سني جي بيشيا الشيعة دركت ملفي إسلاما سني طالبان كدست إيراني دا وقارب تيرور يعني قارب أحداثها بقهر احداث تين قهرتن وقتی كنت سركرديش بيشا خد آلي كي جايك جارن يعني حتى نهائيو بولات كوباني باجار كوباني هي سركردك كي وكا عبدي نعسان درنكتيا او زانن كيد كجن وقتی كو نصر الدين برهك كشتين لچلاغا او حتى نهاجي المنطقة ديركي چلاغا سركردك كي وكا نصر الدين برهك درنكتيا او زانن وقتی كشتين دكن زانن كيد كجن زانن يعني بجارتنا يعني ارمان جوان بجارتنا بجا قالوا نامه چیه نامه يعني حياة انها بلكي او اغتيالات سياسية جران يكون مسار بويران بيتا جوهارتل سروان يعني او هين باشي يكون نكبه نافا ما نامه يافان چیه قالوا ترسام ملت حسابات سياسية لقال انا كسي يعني لقال باشوري كردستاني نرينا تجير چیه وقتی که نامه وقتی ام بخواز نامه بخوینن ام نامه وان بخوینن نامه وان چیه ام مجبورن فکرن پروژین دولت در دور خواه پروژه ایرانی بخوینن ام مجبورن پروژه ترکی بخوینن ام مجبورن پروژه روسی یا امریکی بخوینن وقتی که ام با پروژه بخوینن ام تقاطعات اناس بکن اف سازبند اف منظومه اباكو كارد كيش دشمني ملت مره ما تدبينه بتشاب ام دبينه يعني قالك تشتري نما حوجي كتابانا نما حوجي كم جهر الشرع كان يعني اف منظومه العراقي حرس الثوريه اشكال حرس الثوريه حشد الشعبيه لسوريا بعثيه اشكال بعثيه لتركيا تركيا لاسطنبول كرداد كوجي تركيا دايما اسطنبول بخوت تركيا كوجي كرداد كوجي يعني اف منظومات وقاربه بعثيبه وحرس ثوريبه وامبيجن اتاتوركيبه المنظومه شغله دجمنه ملات مادكي قبل تجي هبونا يعني فرقه في وفرقه ابو عمش نابي تشي ابي العفرينين ابو عمشاد الشرق احرار الشرقيه نظام كنا صدنا بالوانا اب هر يك يعني جدرا وان يكا يعني مدرسه وان مدرسه تروري يكا يك مدرسه مرجعي جيكا دولتها كره تركيا هردو كاد جينها يعني او ائتلافات عشيئات وممارسات تجي ملتي مدكي لعافرين نفسها هر او يعني وقت بمرجعي هر يكا الهفت قري تجي ان تنسيقك لغير يعني تشقاسي ابانا واقوت نما قوت يعني وقت او سردبي واهات يقوتن يعني تنسيقك بدنا عبد الحليم خدام سربان جوات كده لشامي شيء والروحاني يجي بشار بيجي خطران مزن اشتداعياتي مسألة عراقي خطران مزن دبي أم لقل هذن ولدجي دوزا قال كرد بالساكن يجيبوه تداعياتي وإن سينورا درباس نكن تداعياتي قضية كردي لباشوري كردستاني دبي سينوري باكور درباس نكن دبي سينوري روجاواي كردستاني درباس نكن بحمو هيزا فدبي أم آريكار من بهذا ام لقال هذا وقت بتنسيق هذا التفاهم هذا تجاهشتن هذا ام نهرن افضل بيج هاري باس نورا درباسكي كيديتن وقت بقريبست وعقد افكك وقت بوكو دستك وكو آلاف شخرة بكارتين في شغلي دكن بيجي يكجار نزارو قادر ربنا ويكجار هنكابو بيجي يكجار ماشي ما مزد دست خوش از پرسه آنها رادستی روزنامه‌وان لوند حسين بكم كاكي لوند كرماخو كاميرا خو فابك كاميرا كاكي لوند
كاميرا بكرية دنگ گرتی بو ایوار باش بقول الدنگ يعني ما بستعمل كاكي لو تجي تعقيب كده تجي شوباند اف بويرا كشتنها امين عيسى العلي يعني ترمنوي خوين ولاشة وشوطاندن وكابل وكهرباء وكي كسكي روجنا بفان تنابين تناول يعني بدست خستن يعني جي نرين مديا وراغهاندنا غريداي بسر بكا كيفا يعني بيا ديفا دحما اصلين خدا كتية تنقاسية كي نكاري في بويري وشيري خوياي يعني ختمية نما جفرو بيفا ايشين وساتين وشارتن دتورو چوالا دا وك آليما كردا غير بيجن رمد چوالا دا ناي وشارتن اف بويرن وساجي درباس كرن سينور درباس كرن معالجة وان جيراتشية وكسكي روجنا وان تشاوا خندنا وان جالية بويري دا تديد تناولا وان تشاوا بو جالية اعلامي دا وقالوا سردست بون يعني قريبون في بويري دربازي نافا قال بكن وك حمتشتين خوي درباز دكن يان تيدا شكستن وتيدا نكارن وإيروجي برامبري ملت ساكنين ومحمد ملت رخنا وان دكي فرمو برا ايوارا و تباب خير جا هر سي مهواني ترى كاك ابراهيم وكاك عبد الرحمن وخوشكا نوروز ريزو سلاف جوا تبارا براستي ازيج آلية راقهاندني والمسألة بنرم يعني اسكارم ببيجم بلكي جارا يكم مالباتا يكم يا قريبو وك أبي كشتني يعني في بن بيكرني بأواكي بروفيشنال يعني لهمبري أبي دستلات دارها راوستي اوان براستي اوان حسابي خونكر بو كو اب مالبات بفي اواكي زانبون و تعاملي بذي يعني جريمه بكي براستي او باور نتكر او دغو اف كشناها وك حمو كشنا درباس بروشكي دراجا وجبير ببينا ايمن از دبينم براستي از بريزقتن يعني باش ناخذ طوينم لبرما بالتا بشار امين وتذ مالباتي جبر قريبون باواكي اسكارم بيجم بلكي يعني باواكي وزانبون قريبون الهمبري راغاندنا دستلاداري راوستن دستلادار كي بالجمن نقرنجا يعني هاجر رجيمة أسد بي رجيمة أردوغان بي يعني بيدا بي هر حال أوا قريبو خوشك لهمبر راغان نواجي راوستن بشتي أبي بيشكفتنا مزن دا أواي راغاندني دا بتايبتي آلافين تكرين جواكي وسائل التواصل الاجتماعي بعربي جير دبيجن أذي قريب وبراستي رايا قشتي بتهواي بالاوي بكشيني لسر بويري بيرج نتني دا آستي روج آواي كردستان دا نهشتن راوستي هشتن دا آستي جهاني دا أب مسألة خوشك بلاو بي ايدي مديت يعني يكسر هالوسطى بازلوس خانة أمريكي لشامل سربويري دركبي هالوسطى يا بريطانيجي يا روجادي يا بريطانيجي بدركبي يا بريطانيجي متخصص فيجي بيجم برا براستي أو بخار راغهاندنا ريفابريا خسر براستي تيكشو لهمبر زانبونا مالباتا شهيد عيسى قريبون حمو تشتي خوا يعني احتياطاتي خوا هشتن كاغاتي خوا حمو هشكرا نكرن تاني هن وينا بلاف كرن كو بچهاوي هاتيا كشتن اوانا كي بريجي كي بيدي يعني دستلادارا ريفابريا خسر اواجش خورا احتياطات هشتبون لي بهور نتكرن كو وي كاغاتي مالباتا شهيد عيسى جيوا بهستربن او بري او فيديو تشكر او فيديو انا كي هاتيا وقت بيجي باقش كرن نكو لاش باقش كرننا لاش وقخيا لاش يعني لو يعني ممكن سبا كاغزن ضد دستي مالباتي ده هنج في جراندر هنا
هنا كاغاز باش تشتغلي كمان تشتغلي تبينا حسن انا يعني رولا دوره معلومات تاني زمان تقو بزيركي وبقوه تبينا حسن كوشالاكوان وجواكا كرديجي هشيار السلنقايه بلي او جي الرحوه باندورا ديزانا بوني نتني بقولك كاكنا باندورا اديزانا بونها يان افي بلانها نتني السرجواكا كردي یا كل ديجي ريفا بريبو باندورا خل راغهاندن روجنامواني بيدي بخكر كاريبون كاغتا يعني بوي اواي دجمناتي ريفا بري هلوست ندان نا افزانبون دفرده يعني تو وقتا ارمانجاتا خوارنا تريه نكشنا نحتورا ارمانجاتا دويت توا يعني كار بكي نب آواكي والله بكاكا تيروريستا بكاكا كشنيتكي بكاكا نظامتكي ابناكي في حموي لآلكي دينا كيك لو هاي بالا تكشان نكشان نظام لقولي مجي نري يعني حيان نفيسكاري دوان كاسين لسر مديايا وان خباتي دكي نكاريم برفانيه دبر بيان ناميا روناهي تي في يان مديا يان رقاندنا بيادي دا برفانيه بكي جهابون درجة كي جوستاندني فرمو شو هاگر امزانا بوانا كاك عنايت مجي كي بشتقريا مال باتي كربانا بآواكي كومكاري بانا اوي راغهاندنا وقت يعني بويرا بروفاجي دكي يعني برآفيتي دكي غرك مكاري لغوري وي زانبونا غومال باتي غرك امجي كي لغوري وي ما مدراغهاندني دا آريكار بانا مخابن راغهاندنا پدكسي واجي في مسألة بو ازي بشتر اي مسألة في جيروكي بله يعني اوانا كي براستي اوانا كي خدا كر شوليوا باواكي ليه بوي خرا كرنيجي كي بهوريا مدا كيشيا شهيد عيسى نارا وستي جبك كتا استكي جهاني دا يعني بوي قضية رأي عام بلي باش اما از برسي رادستي خشكا نوروز وقت شالك وانا كرد دهندري فيج واكا مدى يعني تجي خدي ازمونه وتجربه برچاوه ون وك جنك كرد وكچك كرد تشاوا اف بويرتا بهيست وقالوا تشما يعني فر ولد يعني درو والدروين اللي برامبر هبو مالباتي سورة في شهيدي في كشتن وإشكنجا أمين عيسى بدرخستن سر مديا جواكي يعني تلفزيون كردي الباشوري كردستاني لبرامبري و مديا بسر وباكا كيفا بتايبت بقراني سر سكيني ورد كر وقلت أفايا حميد دروت أفايا چاوا اف صورت هر دو جواکا کردی تو جواک انسانك دوی جواکه دا شالکوانك کرده و چاوا بیست و چاوا و دکاری مقارنه دابر هر دو دیمنان دا بکد قالوا گرانیا دروین دکن حیات چه دوره مرو دکاری باور بکه فرمو بلکه عنایت شف باش جبوتا وجبو حرسي بريزن ميبانتا دسبيكي از سرساریه مالباتا شهید امین رد خوازم و از پیروز باهیه يعني خویناوی لشهید کرد و کردستانی پیروز دکم او جی شهیدت لریا آزادیا کردستانی بو بگمان براستی ام گلکی بوینه وی شهیدی ایشیان لی اموک چالکوان سیاسی و کسن سر بخوا وکه روش آبای کردستانی دشو بینن دق بدق براستی لبامه نغریبو انو پیدی بشه پککل روش آبای کردستانی با کریارین قریش در حقی کردی می سیویل بکن چه اندامین پارتیا بن چه کسین سیویل بن هما کسک یعنی اگر سری خوراکه هم بری پککه یا بشه وینال روش آبای کردستانی بگمان و آستانگیا ببینه چش علیه جواکی به چش علیه آبوری به چش علیه سیاسی به براستی از دست خوشیک مزن و میرانی المالبات آوی دکم وکا کلوند آنی زمان میرانیا گمالبات آوی هم بری پیدی و بشه وی لروجاوای کردستانی کشان نکی می هم بری شروال دیجی داعش بود نرین آمد وقت کسک سیاسی جبر و بزانبون لیستن بپای کتیره بزانبون ببشه وی بپای دیر لیستن هموکا غزی خواه يعني دس بيكي ده أشكره نكرن جبر بوزاني بون وفعل ورد فعل
پیدر چه ببه و دروی وانا لسر جواکا کردی براسی لسر ما نغریبه ابن جارای کمینه گ پیده دروال ملت کرد که پشتره تی خویا کرن درواج ملت کردره زانبونا مالباته باندور لجواکا کردی لیست و بگمان روزنامه‌وان کرد چالکوان سیاسی کسن سر بخواه کسن نورمال یعنی دی جواکا کردی ده همو بفاوینیان ایشیان کاک عنایت و هموان لسر و پلا خواه بلاف کرن و ایروشی مبخوش لسر و پلا خواه بلاف کر گرک خوینا وی شهیدی و افکم کجیاب پیده در حق وی شهیدی آنی گرک ببه دوزا گشتی یا ملت کرد و رو پلک نوبه داگو امکاربن چاوا به پیده لسر عربه تعامل بکن ملت گلک ایشیا بگمان اصلا یعنی که ماسیجی هبون کاک عنایت بلکه جاربه از سر بسکنم لیش بو اگز خالش بیر نکن که ماسیه مگلک هبون جل آلیه ولیز بهیوی ام لبر چعبا بگرن کسی روزنامه‌وان گب زمان آزانبن یعنی تکلیه به کانال اوروپیر بکن ای گب عربی روزنامه‌وان به کردی به کانال کردی ای عربی به عربی بکن ای آلمانی به آلمانی بکن یعنی بگین رایا گشتی و تفگرا کردی تایبت انجمن اجتماعی کردی دبی بقوت لسروي بويري بسكنو خوش بشتا خوينا شهيدي خوا ند آليش برگو امريكان لعردين وقاربن رولك يلكي باش بستين نورز تنج بو آگاهيان لغوري آگاهيان لبردستي معنى دبيجين كو منظمة العفو الدولية تيكل داري القل مالباتا امين عيسى كريه هر وهاجي ملف جران بصورة وفيديو جي هاي بردستي امين داري دولة يكبوي انطونيو غوتيريش وهر وها يكيتيا اوروبا دوري دايه وسفارت خانه امريكي ويا بريطاني جي هلوستا وغوتارا خود غوتنه سپاسيات دكم نورز از دخازم ماموستا ابراهيم گوشلو بشتار بكم ماموستا ابراهيم بريفي بدمكي سركردهي PKK خرادستي مجلس اولهيه لباشوري كردستان هيكر وقالك داتا قالك انفورماسيون راغهان دنين خطر ين شر ين گريداي سياست واني كورد دولتا كورد اندري PKK ده بخورا قالك داتا اني بون هر وهاجي باشوري كردستان دور نادا دهن خالان ده تشتن اشکره کرن شر ایرو الباشوری کردستان کول دجی پشمرگان آپوچا دایم شاندن به تایبت ام ایرو دبینن آلاوی خل روج آوای کردستان در وک کشتنا وی جامیری تچاو مرو کار گریده وان هر دو پرچام به هفدو و باشوری کردستان شر لوی دریه لیکشتن لالیه مچه دبه اوایا نایوی واتای کو پککل همبری سیناریوی که خود پیدا کریه کو آخا کردستانش خورا تارو مار بکه و دخوازده باشوری کردستان بکشینه شرکی گران هر وها هایا باشوری کردستان جی تابی جوه نقطه هایه فرمو yani yek tabi am tişteki zalal bakın. Xuye ku Kürt tabi ku gelek mesela zalal bakın mesela ki gam zalal bakın eve ku. Beybendiye PKK PYD beybendiye ki vasat nine. Tıkari bebejim ku zaten berpirsiyare PKK ji gelek bekri tibejine ku. PYD me avakır. O PYD bir riyamet de revebirin. Hatta berya ve demek ki Kak Abdurrahman nişan kır, diyar kır. O emri racı bavart kan baştari bername ki bunu istenen mesele. Cemil Bayık vekri tibejek ku. PYD rehisine meye. Yani hem Amerika tibejek rehisine meye hem Kurdar tibejek hem Tavayar tibejek. Jibona ve damaka az mesele emin İsa dinerim. Az tibejek ku va bu yara va katliama PKK, PYD ya müştereke. Yeker. Mesela düyemin evvekü Kürdistan'e komkujiya PKK İro dest pê nekiriye 40 salî zêdetir ez Bakurê dest pê kir li Rojava Kurdistanê domand çû başûra Kurdistanê nal başûra Kurdistanê jî didomîne eger wê lê binêrin piştî salên heştê çaran 7000 ciwanên Rojava Kurdistanê li Çiyayê Bakurê Kurdistanê bêmane ji bo dewleta Kür ya Tirkan ji bo berjevendiya rejîma Baasê hate kuştin. Yani divê ku em vê baş bizanî heta PKK li hemberî muxalîfê Rojava Kurdistanê li Qamişê operasyon çêkirine. Mehmet Şener li wir hatiye kuştin.
Gelek vekili disa tişteki mesele ki zgran heye ku PKK de ben baş nas bikin. PKK bu yere keçetike mi iro nüvisan u gelek kasajı başlar bun araya kirin. PKK bu yere keçetike jiboka bu yara be birakirin bu yara ka mezintır çetike. Li başura Kurdistan'e peşmerge kuştun. O mesela peşmerge bu mesela ka navnetevi Amerika, İngiliz'a natava yekirti tıkari beji yekiti Avrupa'yı tabayı hatta tıkari beji ki işte devlete rojulata navin bu yara protesto kırın. Parti Demokratik Kurdistan ve Hişyariye Kanunu, Hişmendiye Kanunu mesela PKK dest bekir münakaşa bike. Hatta Süleymaniye İro PKK mesela PKK bu ya mesele ki ciddi ki Süleymaniye'de İran ve pişkiriya İran'a PKK haçti şabi lur ve tesilatları. Jubo ve estebecime ki bu yara kuştuna emin İsa berdevama bu yeren başarı Kurdistan'e. Yani jubo ki bu yere başarı Kurdistan'e bir akırın bidin ev bu yara akırın. Düdü PKK rexistine ki reflekse kavana gelek devleta geçti hevdeye PKK gelek vekili bizaneti çekir ki PYD Amerika tebecek ki PYD PKK dur bıxa ne PKK'ye bir avayı nişandı de le PKK cara kadın bu yerik çekir ki Amerika'ra dünya ra got ki PYD ji farkavanu metüneye yani emji barbarın, emji vandalistin, PYD'ci barbara. Kar barek veke PYD kiri farkama van tünne. Jibo ve Amerika tepki reaksiyon et bu ve nişanda. Lelvir astıkarım tişteki bebejim ki. Devlet ve aparataka devlete veke kolonyaliste, dagırkere ve gelek şike. Fakat İro PKK zedetir ve pişkiriya Amerika xrabiye li başura Kurdistan'e, Rojava Kurdistan'e, Tabayı Kurdistan etki. Çünkü Amerika gokırı PKK nabinne. Mesela metodak Euro PKK karaniye untizanı nakı agır diciveke dijinada şavu tandını gelek ve kanakı metodak bi karani haçti şabi nüye tıkarım bebejim ki haçti şabi paşe fer bu yaş batıştana fakat PKK insan avetine ağır şavi tandına lebekaye tıkari beki debeka Gabristana ka komkujiye ya tıkari bejil Bakura Kurdistan'a komkujiye kaye yani Kabristan'a kaye le başura Kurdistan'a Kabristan'a kaye Jibona ve tebeki en baş bizanı ki mesele PKK mesele ki gelek giringe Revşenbir emmet tebeki partiye meclis hoş çav derbas bikir mesela az bitizanım ki tisalen haçtiye da damak mesela PKK tahta münakaşa kirin partiye Rojava Kurdistan'a ve mesele de hamsar bun siyasete ki van tür ne bu peşiye gotu vana kurdun ne ditin ki vana rexistinin devlete dagır kerin pişra PKK bir istihbarata Suriye'ra peyvendi çekir biz rejimera peyvendi çekir ما مستبراهيم مداخلات ورده يعني çu وقت insan dest da veje kuştine و لیدانه demek ki dama derfet jimmeji و siyaset namine ve deme yani iro cenabet beri beri çen mehke tehdidat teji kirin li başuri Kurdistanê lêdan û kuştin û beramberî pêşmerga dikin li roj ava tedî ew insana diqelînin û işkence dikin gava derbazî van qonaxên wisa dibin mena xwe ewana asta siyasî da ketin û herifîne mena mesele van nave tibekan baş tespit bikin PKK ji destpêkê da vekek keke delal ji koka kadı Diyarbakır ki PKK ji bo tünekirina Kurda ava buye. Tabi ki am manifesto damazlandına PKK baş nas bikin. PKK damazlandına manifesto PKK eve ki düşmene hamur rexistine Kurdistan'e
دجمن همو تفگرن ملی این که سالن پشتی سالن 19 دا لباکوری کردستان لباشور لروجلات کردستان چه بود دکن لدیجی دروکا کردستان بون لدیجی بکری لدیجی آغا کردستان بون دیجی شیخ کردستان بون دیجی ملک کردستان بون گندی کردستان بون سروک پارتی کردستان بون یعنی مثلا نه وکو PKK سیاست دا افلاس کریه کشتنت که نه PKK وظیفه وان اوکو جی دست پیکه دا آوا کرنا وان تنه کرنا کردایه جبوه دولت داگرکر به دست خود نکارن کمکوژیه جنوسیت دائمی بکارن بدم ماشین الهمبری دنیا الهمبری نتوایی کرتی الهمبری گل با جبونا وی گلک به راحتی ایرو ریا PKK کمکوژیه که دومدار دوم تکه یاول باکورا کردستانه بس سیوره که ساله که ده 1000 کساتی کشتن حوالو مخالف اخواه 15,000 انسان 20,000 انسان کشتنه یعنی پارتیه که از باشه ما نبوید دستلاتدار تکاره بیکاری بکن روژاوا کردستان 10,000 انسان دانه کشتن رکه دره زوره جبانه بیکه نکوی افلاس سیاسته نه جبو تنکرنا کردان جنوسیتا کردان هاتیه واکرن هاتیه دامازاندن مانیفستوانا اوه پیشیل باکورا کردستانه یعنی به دست دولت ترک پاشجی bu proje rejima bahse ya Irak و Suriye ایرانه دست خوش ما باشه gelek vekiriye که PKK جبو تنکرنا کردا بابویه نکوی افلاس سیاسیل داده که ماموستا عبدالرحمن قالو ایرو ام دبینن کو امریکانا جی پرچه روجهلات جه کردستان سوری يعني جه روجهلات کردستانی الویداری حاضره و دولت يعني زولهز اوجي امريكا الوره دولت التحالف دول التحالف اوجي الويدري حاضرن حياه شده بري اوانا برپرسياريا اخلاقي وجواكي وسياسي دكوا استي فان دولتان جبر ايرو امدي هلوستا امريكا جي دهندري بيانك بتشوك ده سفارت خانه وان للشام يعني نرازيبون اخواني الزمان وقوتي ام دخوازن درفتن يعني بلزو بزدجي كو اف لي برسين ولا اشكرا كرين وام بزاربي كينكي هروها بريطانيا جي ايرو الاليه دن ام دبيننكو شركي نافخوي پیدا دبه يعني سالو نيفك لهواتنا مالا كردي ام دبينن ام نگهانه تو انجاما اوايا قالوا تشتي وساد دبه قلاندن كشتن ليدان كوشبري اوانج انجام نلهواتنا مالا كردينه يان هاي امريكا حمد دورا هاي يعني خريطه تشاود دمشق قالوا رولا امريكا هبونا وي للرجلاتي فراتي نلهف كرنا كردان ام نگهانه تو انجامان اف مع هاني كو ام تيدا وتشوا بري بحر فرمو بله امريكا هناكي بروجا وي برفرها ووقت دمج بيتر دخوي راستا ام باجي ددن لسر عرضي وقت ضريبه وقت باجا ام ددن اخوين تير جاندن يعني لسر حسابي ملتا انتي لامريكا هناكي وقت بين فرهي بروجي خود داجوي ام بيجن 2011 كيانا بحرا سور تشكروي شغله كي بيبكي جي سوداني جي اردني جي سعوديه جي مصري جي كردستاني جي رجهلاتي سوريا يعني اوائل 2021 يعني هندك قام ابيتنا ام بيجن هنا قهرتن السوداني دا تشكرن هناك الهوهاتني خليج العربي وباسرائيل رتشكرن اسرائيل كره شركه بروجي يعني قاوي خو اف نبلزي اف وقت بقاوين هذه ضريباوي ملت ددن يعني ام ددن وقت تقولها يعني امريكا وقتك والدوريه خو دمشيني للشارعي قامشلو يعني دكي ديريكي امريكا قاري دو تختوراج وقت باراجي هنا
ووقت بمستشفى ميداني جهنا وتختوري ويجهنا كارب بنيف ساعتي وتربي بكي وشهيدي وقت بيت معاينة بكي وتقرير بنبيسي ليه راستا داخویانا امریکی گاوک بو گاوک پوزیتیو بو گاوک لپیش بو لند آستا کوتی خواستن ندوی آسته ده بو امریکا کاری دقته و فشار بیتر بکی لنوکی ما دشوتی ام روزانه دشوتن ام روزانه تین کشتن بلکی وکی وی شهیدی روزانه لهمی دورن داگیر کره کوهاتین داگیر کرن جوالی ترکیه و وميليشيات تركيا الورجتين كشتن وخورتي ماجي بلكي مستوطناتين شيكرين لي ام راستا ام وقدبي ام هن ام وقدبي بالكرمي ام دخوازن عجله برسله بدي يانجير نرازيبونا خو بدي لناو نلقور مدمشي يعني امريكا بيجي 10 سال تيجي كركوك نا كردستان بتو مشكله الجمهوريه شغل شغلك هيدي دكي ابا يا امريكا ليه وقتی که ام بخوازن لهمبر وان کریارا راوستن و بسکنن نابی از قضیه ملت کرد بچوچک بکم و نابی از تقزیم بکم وقتی که از بچوچک دکم از تیخم چارچوبیا کشتنا شخص کیده از دوزا گله خواه بچوچک دکم اف نکشتنا شخص کیا اف هولن کشتنا ملت کیا اف هولن تنبونا پروژه نتویه و یکو بخوازه شر وان کریارا بکی شر وان ممارساتا بکی و شر دولت داگیر کر نکی باور بکه او نجه راستیه و نجه ریزه و نجه احترامه و دروان جدکی ایکو حتی تندید جدکی و شر ترکیه نکی و شر ایران نکی و نبجه اف منظومه الجم دولت داگیر کرد شغل وان دکی وقتی کوه نبیجن اوج دروات کن اوج شریکه وان کسانه وان چتایانا ملت من روزانه کشتن اف منظومه بکاتیه منظومه هفدو تمام دکی نه یعنی 5 روزه چه یعنی باور بکه چه تفگر بی چه میلیشیات بین چه پارتی بی لسر عرضی وقتی دولتک وی دعم نكي يان بشتغيريا وي نكي يان بلوجستي و آريكار نا آريكار بيرا او تنظيم او ميليشيات بين رجال سر عرضين نكارين خوب بگرين وقت يكو دولت وين راگرين اف منظومات كل سر عرضي لرجالاتي فراتي دولت وين رادگرين او دولت كينا ايرو بيكيكي لرجالاتي فراتي دو بيكيكي برو بيكيكي هيا لقل بروجيه امريكي دخوازي يعني او بيكيكي امريكا دخوازي في شغلكي بكي وبيكيكي تنديل جميل بايك هي يعني تنديل جميل بايك يا منظومه تركي وايراني هذاك هاي لقل هذا بيكيكي وللدجي امريكا جي راوصلي وقت تصريحات جميل بايك قلت امريكا جي نكاري مدار خج رجالاتي فراتي يعني بربريه امريكا مداخله بكم ملسر گاندنی بیست کو امریکان و دولت روج آوا دخواست کرنه جپیده به تایبت جی مظلوم عبد گوتنه اف همه اندامن پکک ایکو گریدای منظومه و ریخستنا آپوچیا یم پکک دوی جویدر بدر کون لالیه دیجی جمیل بایق تکس کرد کو بیتری هزار اندامه مل روج آوای کردستان لوی در حکم داره یعنی معنی خو اندام هد امریکا دخواست کریه گلو اف بویرن وسا دماد به اویا نای خویا کرن کو دخواز زحمتیا دینن بر دخوازن امریکا یان خستکین ملت یان جواگا کردی جبرکو ایرو لرومای مدیل کنفرانس رومای رونشتنا رومای هنکی نفسک سیاسی هات خویا کرن کوچارا سرکرنا سیاسی لسر ماسی ایرو تی نقاش کرن دما تی نقاش کرن معنا خو و داعش نمینه و پکک نمینه و کسین وسا لسر ماسیا سوری و بگشتی نمینه اف دخواز امریکی حیات چه دبر الروايه فرمو اف دخواز راستیه که دوی اموی راستیه بناسن و پی باورجی يعني اف بروجه وي هر سري وباكاكا وي تنبي وي نمي نجي لسر عرضي ليه أبر نقطة مهم جمرة وي باكاكا نميني وي شرقية نميني وي داعش نميني وي
والميليشيات وحشد الشعبي بخوين نميني ليه مشكلة ما لقال إيرو المشكلة ما لقال بكاكية الرجع باي كردستاني لي وقتكو دركبي ما إيكو بكاكا داني وكو ايران يان وكو تركيا اف دولتا كور اف هردو دولتين كو بهبره تنسيق ديكن وتيجهشتين وان هنا لسر بكاكا كو چكاري بكي چكاري نك جوان را ما هو دستي خود برخور بردن دستي خود برخور نبردن و بروانيه بكن دبر هبونا بكاكا ده هبونا يعني حتى بكاكا دركبي و ضريبه باش قلق و خوين برجي يعني او بكاكا نادر كبي بخوين او بكاكا نادر كبي بكشتن وباغتيالات وبتقدان وروشه تبليها بكي يعني اميداني باوي باش بدن ليه وقت شو قاسي داريبا ما ظنجي بي بروجي امريكي وهر سري ودرخي لي امي باش بخسر المشكلات برده مشكلات خساره دي خسارات خوينا خورتي متى دان ايرو روجانتي ام خورتي خود خسرن ام اخا خود خسرن ام ولاتي خود خسرن ام وقت بي قهرتن ديموغرافي تشي بين حتى لعفين مستوطنات شيء بين ام باش داري بيد دينن حتى او بروجي جيبي لي هروي جيبي شبر شما وي هرسري قناع يعني 2013 و14 و15 نه 2016 يعني مرحله شرعي اللي تجي تيروري نوكي مرحله باش تكشكاندنا تيروريا يعني فرق دقوناغن افانا دقوناغن نها ام دقوناغا رسمي ديموغرافيات عدنا ام دقوناغا بارفكرني دنا يعني وقت بمناطق النفوذ كشكيره شر خلاص بو ام ميليشيات به هر مراخه هيك هر جي باش از كاكي لوند بشتار بقول كاكي لوند ايرو وقت تجي اني زمان كو افايا بوي قضيه راي عام افايا رغاندنا كردي اكو بيتر مديا جواكي يعني تويتر بيجر فيسبوك بيجر يوتيوب بيجر يعني تلفزيون بسر باشوري كردستاني و بنجر افان هنيكي كاركي دوان چند روزين داوي داكر جبوي سر راس كرنا دوزين وندانا بل جبركو ابوچیا مدیا بسر پککیوا هولدانی خوی گلکی گران کرن کووی دوزه بهر رفینن چوت بکن درو بدرینن اوای نکاری بون سر دست یان بسر کبند وی بسریده اوای عالیه دنگلو چی عالیه روزنامه وانی و روزنامه گریا کردی تی خواستن نتنج بو توثیقه جبوی وقت آنی زمان قضیه رأی عام چوا ور استثمار کرن عالیه جواکی ده جعالیکم ملت کرد استفاده جوار بگره تا تو بویرندی به وی رنگی نه دوباره کرد فرمو بله هلبت ارکای کم یا راگاندنی او کو ت راستی جملت را دیار بکی تشتی بنجلک درخه جبو کو تشتک حقی کسی وندانه بی مخابن اما ام سد بوليك اخذن ام بريوي دغهرن مساله سياسي ام بيج نبيج يلو دستلاتك الروج كردستاني هيا ضد دستلات الكردستان السوري هيا دستلاتك الروج هلاتي روج اباي كردستاني هيا ودستلاتك روج اباي روج اباي كردستاني هيا يعني بونا دهريم هريمك جي بخوا دستهلات دار كردن ويك جي اسكار مشتربيجم عربن وتركن دهردو دستهلات دار هذا ام براستي منكاريبو امراغان دنا كردي باواكي زانبون ام باركا خرابن مخابن لي ابيبو يري براستي ام بيج نبيجنها يعني روش لهريمين كو دبن دستهلاتداريا بيدي دنا روش آرامترنش همو هريمي دي هگر ام مش آلية هريمين رجيمي ببيجن يان آلية ركبريا سوري ياكو أنا كسي بشك جوي ركبريا أو هريمي دبن داقر كرنا ركبريين سوري يه عرب وترك تهبونا كردان يعني هفبن ديوان أنا كسي الورتنيا واجي ويناكي هبونا واناكي الوا كسي جوجوار بيجن هون تاروليستن ون
ون دژمنێ کوردانە لە جەموا کاری خوا بە ئاواکی ئارام ینی بیرۆیên partiyên wan hene her tiştê wan hene di meselê ragihandinê de kak عنایەت divê em karibin yani heger binpêkirin çêbirin em wa binpêkirina bikine weket me berê anî ziman em bikine yani serê millet bi tevayî de gokaribin yani sînoran ji vê desthilatdarê re deynin sibihî rûdanên wilo dubare nebin çawa dubare nebin yani bi eşkerebûna van boyeran yan li hember derketin yan bi yekrêziya armanc û fikir û tiştên rewşenbîrî siyasî ragihandin çawa element çi ne destekdarî çi ne fermo كاك عنایەت ئیشێ من مەسەلەی ڕەوشانبیری و سیاسی تنەیە ینی ببوورە ئەز لەسەر هەمبەرمان بسەکرێ وەسائلش تر لازمن کەکێ ببوورە ئەز لە مەسەلێ تەدیت ئەرکێ ڕاگەهاندنێ دەوەردا ئەس دەبێژن چییە دەستهلاتدارێک هەیە دوێ دەستهلاتدارێدا تە نکاری ڕاژی تفنگێ لە هەمبەریێ بسەکنێ تێ کوشتنێ بکێ بە هەوەریان مدا لێ گاوا ئەو دەستهلاتدار ئیرۆ yani em bêjin nebêjin desthilatdara peyedê guh dipelênê ji ragihandinê re yani mi berî vê tedît min ha got mi got yani guh didê dengê ragihandinê ne weke meselen rejîmê yani ne weke îtilafê li Efrîn û Serêkaniyê û Girêspî na ew guh didinê û li pey meseleyê dikevin dixwazin kesin hene dixwazin çareser bikin di hundirûyê vêrî ve beriya xwe serdena mi berê destpêka pêşî de wexta tefersend dame yani mi got mixabin ragihandina pedekesê ya ku Şehîd Emîn endamek ji endamê vê partiyê bû ewanekê kaxet kirine destê ragihandina peyedê de ku êdî karib yani karibin bihêlin yani çarikê bavêjne ser bûyera Şehîd Emîn buwan helwestên ku Doktor Hekîm Beşar dan li ser Efrîn helbet kuştinayekî wek kuştina milletekî ye wek heve li cem yani yani wek heve lê divê em karibin em vê bûyerê ji xwe re istismar bikin em nehêlin بره ام بيجن نبيجن اب اداره عرب وائتلاف حمود بيجن ائتلافها وانا كسيتي ديا دبيجن قوات وحدات حمايه الشعب الكرديه ونابي كردي بابا تنيا قلنا كردي بيفتكن او بيفتكن وام خوجي دورتكن او خوجي دورتكن ناس خوجي دورتكن او دبيجي ام نيه كردات هنينا ام يحمو مكونات انا ام حمو ملتي كل لباكوري روجلاتي سوريا اواد بيجن نابي كردستان سوري كرنا باكوري سوري باكور يعني روجلات روج افاي سوري يعني ادنى بلي كرنا نابي كردستاني راكنا دبي ام دراغاندنا خدا مساله كردي وكردستاني ام تركيز بله اكاكي لواندياري از خازم كونكريت ببيسم بويرين وسا بخوين بايش بالام بكد بكدر وتشوا ام بكاربن د مديا جواكي دبكي ماسي يعني تلفزيونين مي مزن وام ناخدي دستلات دارن ام ناخدي دولتن ام ناخدي اوردينه ام وك كسد كود راغاندنا جواكي د خبات دكن يعني اكتيفن يعني تشالك وان ام تشوا بكاربن يعني دستي خو بدن هفدو سينور كي پیدا بكن بهفدو بكاربن لهمبر فان بويران بساكن تا تجار نه دوباره كرن اول چجر لازمه قالوا تاني ام جوان ربيجن نكن چينابي ام قداري وان بكن جبر ايرو ام دبينن بويرك جران وقفي بويري كشتنا امين عيسى اداره ذاتي تجاری د عالیه سیاسی ده نزیکی بویری نبو دو تختور آنین دارین خستخانه که گوتن والله ما تو اشکنجه ما تو اخوین ما تو ایش ترم ویجا بری من ندیتیه و اداره ذاتی تی بجه کو اف بویر نگری دای آخو عردوانه يعني بمنطقه كي تعامل دكن منطقه كي دوري هبون ونبونه راستا هر دستلدار و براباني دبر خدا بكي هر حال ليه وك بري مهواني تي بري ان زمان بريار ندستي دستلداري بخدايا
بروبلم دفردايا لي ام كاربن افكاسي ريبابريه دكن ريبابريه روشه دكن ام كاربن كسي باقش ناواده هانا ام كاربن ميجي وباجينن بآليه درخستنا راستيه مجبور دبن دركبي جبر وابخوا افكاسي لا ينقري بكاكي وبيدي وابخوا اجديتنا جفيري وبريه نا اوري وبريه بهتري خو او كسي يعني كو برين هاتا وقت برسي جكاك عبد الرحمن قالو كر انه حزار كادروين بكاكي الورهنا يعني برياد دستي واكسادايا ام كاربن كسي كردي سوري دبيري وبريدا ام كاربن واناكي بليفينن او ناكي نهينن افتشتيها دوباره بن جبر او بخوجي يعني ايش ودردي واجب وراهنا او بخوجي قالك تعدج واخرنا يعني بصدي بويراها ام ايرود بويرا كده ابو يراها جبو مساله ام كاربن خوشك بهلن جو سينوراج بي ريفابريه دين يعني جوا كادرويا خور دين اف كادروي جو كشتني دكن جو تعدي دكن لفي ملتي ام كاربن تدويل بكن ام كاربن حجه نخن دستي في ريفابريه وكم اني زمان يعني هل وستا راك عندنا بدكسي ودكتور حكيم واركي براسي هل وستا اري كاربو ببكاكي وبيديرا باش او مداخله هنكي تشتكي ده اني تخزنا بوير ده او انا قالوا دكفن خدمته وي يعني تشتكي يعني افانتاج بو سياسات بود وردهات قومان كك لوان نانا تشتي او هلوستي جوهاتنا ده كتنا بن خدمته كسي افكشتن كرنا يعني هشت جو بيبي بردكي وبافج نسر لا شيء شهيد امين مخابن ام بيجي نبي وقتها بيجي ما دكتور حكيم دبي سري صديق حفتي او بويا او رودان وبن بيكرين يقول عفرين دبن نراستن كوميتا وبرسيني يعني نتوي يعني افتشتي يقول عفرين وسري كاني والجريس بي دبن تبدي كومات كرنا بنا بديرو بحرشت يعني بيفيا ويا كان كلوان بروجيكت عبد الحكيم بشار بخو ام بكن ميفان و ام 1% جي ببرسنت سپاس دکم خوشکار نوروز از دخوازم بجتا بپرسم الفي داري وك يتشالكفانا كرد ايرو مالباتا امين عيسى الدبيجه لسر زماني بريز امين بشار اندام هي بوليت بيروا بدكاس دبيجه كو ام امدن ام يعني اللي برسينا كبرفرح بكن وام تحقيقا كبرفرح بكن برا راغاندنا الدنياي جي ورا برا حقوق ناس جي ورا برا دنيا جي ورا راغاند جي ورا وريخستنو سازين سيفيل ومدني حميقي شي حاضر بن يعني مراهنه فان لسر راستيا بويري ليل آيدن ام دبينن اداره ذاتي بهدي بتايبت يعني باشگه كريه ام مساله تجاري جه ندايه نلسر رياكسيونك نا يعني رد فعلك دايه حياه كيليكي مراهنه قالوا مراهنه اداره ذاتي جي دكدبه قالوا لسر او لاش او ترم ورا هرفاندن يعني بحفتيه كي ودحفتيه او سي حفتيه وما هكي ودمها قاوا دريش بك ديمكي وي ونداكرن شوبين اشكنجي ورن ونداكرن بلكي مراهنات دفردا بن حياه كيليكي تشتن وسا لهمبر هفدو دخازن اوراق بكاربين جبركم مالباتا شهيد دخازه يعني جي دبيجي قال لك ملف وداتن دستي مدهن مره دستي دوله اوروبي كرنا مره دستي امريكا كرنا منظمه العفو الدوليه كرنا ريخستن وسازيا ما في مروفه ما كرنا يعني اوراق دستي وان قال لك هذا لا دي جي او كاسي دنجي خناقن باش جهد كن ابا جهات يقالوا افتش فرموا بله نرينا مد او دمام البات ولو دبيجه ام آمادنه ام جارك دن ويغوري ذكن و يعني اللي برسيني لسر الشهيد بكن بيغمان ابايا جهازك بلنتي كاك عناية مالبات از ندوي باوريه دم تجاري يعني شهيدي خوا و بشتي شهيد بوي يعني تخن قصتك ارزان نرينا مدي يعني اقرقش خوا نباور بانا تجاري افغوتن ندغوتن وافغوتن بخوشي جهازكيتي يعني
تجاريز باور ناكن شهيدي خو استغلال بكن او لا شي وينا وديمني وي لسر السوشيال ميديا بلاف بكن واجرجش خو نباور بن نرينا مد افهزك جلكي مزنه ميرانيك بيلا يعني مالباتا وينا برامبري بيدي رابو براستي و مالباتي جوجي جو مجلك ديمان وفيديوهات مدان وكسن دولتي المزن وك امريكا وك بريطانيا وانا بدن حمد دولتي الدنيا داكو يعني قوتن واناشي قوت مدا فاب دولتي المزن بيشي جبرق الزلال بمينه وبين نيه ليستن برامبري وانا بيدي هر يعني جدسبيكا شو رشا سوري دي كاك عناية او لسرد ميدليزه يعني قلك يجير ندر ده انه خلق زانب انه درواتك يعني درواتك اجي زانب درواتك بيدي تجي زانب ملتي كنت بيجي زانب جاء كريار ندوري بيدين انه قفا كريار در حقي ملتي كرد بينج بربو او بخوا هاتن دستكن دولتين داغر كرين كردستانيه ارمانجا خبيك بينن بروغراما خبر راستي بحذافير بيكتينن او جي كشنا كرد وكردستاني دوزا كردي لروج افاي كردستاني لبنا رينا مد جرك تفجرا كردي بزانبون تعامله بفي بارتير بكجبرغو اف بارتي دمام تبي اف بارتي بلكي ام شوي دبينن يعني ام فينا في ليبل بارتي جبرغو حرشار دولتين داغر كرين كردستاني اللي بشت دايكا في بارتي او بخوا يعني نافلي دبي بككي دمام دبي بككي وكم دبي ريجيما سوري ريجيما ايراني وبرامبري وتركي والسوري يعني افري خصنا هان بهز جبر في تفجرا كردي بزانبون جرك ليسكي بفي يعني بفي بارتير بك او بفي رخصني جبرغو ام لبسرفي كومبوجا في شهيدي دا اخذ نرينا مد جرك تفجرا كردي تشبك دا كفي خوبيشاندان سيفيل نوقت بيجن ولا خدانا كفن كولانا جبرغو ونافا بدو مخن ولا شري براكوجيتكم ككو تشتي والخوبيشاندان سيفيل والسر عردي بكن نشري براكوجيه ما وقت بيدي شري براكوجيه برامبري وتكي قشري براكوجيه شنو يصور كسك شينه تتكوجيه تويران دكي تتالان دكي زاروكي تدرافينه كشكي تدرافينه كونكوجا در حقي تتينه سياسه مدارات كوجي سياسه مدارات داويجي بيشتينورا كونكوجا در حقي باجارين كردات تتينه ما قي براتيا يعني كشنا برا كسك صور شينه اذن دفيت تفجر السياسيين نما بيتنك بمين بيولاش بوق ام بجين ريكفتنا كيبواريا ام نجي ريكفتن اف ريكفتنا هال از دريا كنالا ترد بيجم ناتش سري لسر چفن جهش برغو اف بارتي بخوي كيتيا كردانا خوازه جبر فيك از بيجم جرك تفجر كردي بزانبون ليسكي بفيري خصنير بك ككو امريكي انا ايرو لسر عردينه وبيشان انا زي خلدارخم ازي صورتي شهيدي خوراكم داكوز امريكيانجي احراج بكم تزاني كاك عنايات باشا تفجر نوروز يعني دردو كلي كرداك جلكن تفجر كردي آمده كودا كبي كولان وخو پیشان دانان تفجر كردي ناكوجين مزند نابرا ويدا جيان خوب خو جبوت بيش بيني زمان اري راست تزاني بروبليم سر بروبليم فرق دكاك عنايات جلك جارا بوير يعني ريا برخدانه و يعني خباطه مرو قشي دغهره جبر فيكي از دبيجم جرك اف شهادتا في شهيدي روبلكي نوفكي از شما دبيجم برا خود دا كبن بيشان دانا لهم بري بيدي وبككي دا كوش دنياي قشير بيجش خو هنش حوالي خور اثبات دكن هنش ملتي كرد اثبات دكن هنكم كوجيد در حقي كردادو اف يعني بويرين دجي كردا وكردستان السوري دتي بدستي بككي وبيدي ليش الدنيا يعني دابو تشكاك عنايات امريكيا احراج بكن امريكي دبيجي ام ايرو لفرن تشنابن لي ابو يرد كفن دستي يعني هستي امريكيان شي رادجن بربرسيار بونا ويدنا يعني بلي كشتنا امين عيسى نوك بشتي كشتنا امين عيسى دبي بالتعامل بيرواري كرن از برساتر رادستي بريز ابراهيم گوشلو بكم لبري ويز خازم رابورك ام بدن در خوشكا نوروز ام بهدرو قدار بكن وبشرا از برساج ماموستا بريز ابراهيم گوشلو بكم سواس لناوندا دوزگریا لشکری یا ریوبریا خسر یا دموکراتیک جوانی کرد امین عیسی العلی
به تمن 35 سالی دبن داری اشکنجه ده جیانا خوش دست دا و لسر دست ملیسین چکدار ین گریدای پارتیا پیاده هاتا کشتن. ام دکارم ببیجن کولگوری نیگار و دیمن و کرد فیلمن را دستی مدیا و تلویزیونان و کتن دست مده لسرانسری لاشه امین عیسی العلی شوپین اشکنجه گران و با آوایکی هوانه و برفره و مزن او شوپ و خال رش خویا و دیارن دران نوی هاتن اشکندن خوین د چاوی نوی دا مچقیه برین مزن یم بخوین لسر تباهی لاشه وی دیارو خویایه لپشتو گوده وی به تواهی مروف راستی هویتیا اشکنجه کرنه تی و ماتمای دمینه امین عیسی العلی لگوری شوپاندنا ما به صدم هاتیه گرتن یعنی مالباتاوی تبلگه راست راست جه آلی ریوه بریا خسر و ورنگرتنه کوتی ده گوتنه گرک کره و ورگرتن و ور افاده کرن به آوایکی هوانه و به شیوه نمرووانه و به بمپیکرنا همی ترمین انسانیت امین عیسی العلی دان برشوات لیدان خوین کابل روساندن و پشتره به وی آوائی رادستی مالباتاوی کرنه ما نبسه و تا چو وقت اف ظلم و زور و تعدداری ویل سر سری ما قدر و بختانه به ما نبسه و تا چو وقت امی دوزا مروفین خویر را دستیش بیر کرن و پاشگه کرنه بکن ده دیرو که ده سوجه هری مزن اوه که مروف دبن اشکنجه ده جیانا خوش دست ببه و بگینه سینورین داوی جمرنه قد نکارکی مروفانه اف کارکی هوانه شرمه کود 100 ساله 21 ده کرد لسر دست کردان وسا اشکنجه ببنو ورن کشتن قد نلایقی کردانه کو امین عیسی زاوای خورت جوان و باوی دوزاروکان بوی رنگی وره کشتن لداویه گر اف دوزا گناهیه یان گندلیه یان لیپرسینه یان چبه و نچبه دوی ریوه بریا خسر افتشت اشکره کربا و نگهان دبا وی آستهان جه کشتن و اشکنجه و خوین رجاندن و لیدان و شوتاندنا گوده مروفان افکار بشار الاسد و صدام حسین تین بیرا مروفان کار رایا گشتی کار خستن و سازین مافین مروفان لکردستان و لسرانسری جیهانه کال برکتین کرد و کردستانی جهنرمند و روشن بیر و کسین سر بخواه و خودین خطا سیم و چارم چاوا لخو قبول دکن لآلیه کی لبرهواتنا مالا کردی خبتینا و دگرن و الآلیه دنجی خوینا خورتین کرد لبر چاوین وان دهرگه کا چاوا ریوه بریا خسر اف سیناریو بری داوی چما پیده ده آستا خویا سیاسی ده آنها بیدنگه چما پیده دره و راگهاندنه که چوت ده مشاندن گلو چخاس رژیما سوریه دوریوان پلان و بویرانه جبر هینا نالین و آخینا معشوق خزنوی و مشعلتمو و شیخ حنان آفرازی و حبسا راج و حسکی و حبسا حسکی هینا لداره و البرچاوین منه گلو کی جریوه بریا خسر وان کریارو بویران دخوازه ما ریوه بریا خسر بسری خود وان تشتان ده مشاندن یان هند دستین رشو تاری کارو بارین وی بر ریوه دبه هلوستا امریکا
و بنافکرنا هێزên قەسەدێ بناو di derbara kuştina Emîn Îsa Elî de tê çi wateyê. Gelo piştî şerê wan li dijî pêşmergeyan li Başûrî Kurdistanê gelo siyaseta PKK û PYD li Rojavayê Kurdistanê gihîştiye devereke xetimî û nema înisyatîvên siyasî dikarin bidin? Van pirs û pirsiyaran em ê li gel mêvanên xwe yên hêja got û bêj bikin û hewl bidin ku neynik û rastiya bûyeran jî ji we re ragihînin. Win hemî bi xêr hatin. بله که ابراهیم اوه تجدید اوقاس بله اشکنجه اوقاس لیدان اوقاس شوات اوقاس كهرباء لحمه گفته و گوده و لاشه و ترموی هاتی نقش کرد مخابن اب yani کشتنا امین عیسی که ابراهیم درین سیاسی ودکه درگهن بلند جه آسوین سیاست را ودکه دوی لی پرسین و دوی لخب پرسین هبه جه آلیه همه آلیه سیاسی روجاوه کردستانی و الباشور و الباکور yani به منطقه که نوع انسان سیاستی بکه اف کشتن یک جارا هشیاریا هشمندیه ده انسانا فرمو کومنتارا تلسل yani yek tibem tişteki zelal bikini yani pişti ki Levent migudari kir az biçek şaşumaş bu eğer bes hem de pencere kak Emin İsa dal mesele benerin ve demem şaşiyet elbette ki şehit buyuna kak Emin İsa Elî gelek gringe lehtibe az ve deme un PKK havale me PKK nasnakne pişti avqas havıldayine PKK yacı PYD Diyarbakır se kasa derha nave vanji ilan bike ve bece ki A, B, C va kasana be agadariya me işkence kirine kuştune me mahkeme kir u gülle baran kir mesele çare sertibe demek ki PKK tıkara ve bike ve demek kayıt bikin PKK peşe rojeda ivi tişti bike yani bebecek se kasa çar kasa işkence kiriye kuştiye jibona ve amona mahkeme kiriye mahkeme var ya deravinci be hukuki jihane jerat bejine mahkeme gel detkarın ceza bikin ha jibona ve ki mesele iro mesela Emin İsa Vedat'tır ev reberiya khusar unte bejine ya bale reberiya khusar ne reberiya gredayiye kak Levent havale edin tibe rastiye kabul bikin çünkü İrol Rojava Kurdistan'e diktatorya rejima base ya PKK haye o PKK rejime Kurdistan radesti PYD kir. Jibona ve ki eğer ve rastiye nebinin ve negerin 2012-13 ve demem rastiye nikarın bibinin. Estibecime ki gelek zelal tavanbar kırni suçlar berpirsiyare PKK'ne PYD'ne ev kase işkence kırni tamam tavanbarın ve sistem mekanizma berpirsiyare yek vat tebekan ve mesele zalal bikin khasik astizanım kak Emin İsa yek endameki parti demokratik Kürdistan'a Suriye'ye elbette ki amnasnama bir siyasici deri peş bikir baş az baba ki din bebejim destpek adamın ne got jibok endame parti demokratik Kürdistan'a Suriye'ye Parti Demokratik Kürdistan'a Suriye'yi bu başura Kürdistan'a rab Xudiye peyvendiye ka xurte Emin İsa hatta kuştun. Bale. Yani berya vejimin tikat vekir. Yek tibe be mesele du yeminen bizani. Seyemin. Peki xurte ki birin rakaye jibo dole Amerika kuştun. Jüve ki berpirsiyare li derezore hatta kuştun.
و نبرا عرب و کردا دا جبو پیش رو شر هندر آماده کرن جوه کی برپرسیاره peki Gresipi ke teslimi Türkiye kır Serekaniye ke teslim kır Afrin'e ke teslim kır ha em benim mesela kadın Euro berpırsiyare ev generale kum bastıkını endame PKK'ye evna hamu endame PKK'na mazlume kuntubecini endame PKK Miro ve Abdullah Öcalan'ı demek ki edin hem de rastiye bibinin elbette ki hemberi yuvan tekoşun gerek zahmete ama despeke de van nata ditin PKK via vaymazın bu pırsekidini gringa ve ku Amerika ahlaken ve siyasiyen jive bu yere Rojava Kürdistan'e desilatları havano tüşte gibi zanın desilatları ya PYD desilatları ka yasayı nine eğer yasayı be mahkeme navnetevi ya cezayı tıkaravana mahkeme bike Euro mahkeme ka yasayı jineye bin bandora Amerika'da ye o Arap janine Kürdistan jikrine Arap kaklevenci baş diyar kırkı nave valaci guhartın kırın Bakura Suriye'ye bele peki Amerika tünne bu vakta Afrin Jaliye Türkada hatta agır kırın Gresipi hatta dagır kırın Serekani hatta dagır kırın Jibo ve mesela Kaka Abdurrahman da akıftına bir tiştek dersiz ki ya Amerika dur direşti pare etti fikre Kurda tıkara bir işi bikin le Gresipi tıkara teslimi Türkiye bike Serekani tıkara teslim ke Afrin'e tıkara teslim bike Kurda bike asker Serekani veke bikece Devekan baş bizani ki Amerika xudiye stratejik barnama ka Kurdi neye? Derbane Kurda da çı dibece? Yani tibe hükmü zati, tibe federalizm çı dibece? Rusya dibece federalizm. Ya Rusya dibece. Amerika çı dibece? Tişteki nabece. Ne diyarı? Mesele gidini Gringa'ya Jaliye Amerika'da. Eğer devlet Amerika bu kadar bu Kurda devlet ava bike başına Kürdistan ava tıkır. Xudiye petrol bun. Referandum çekin. Sarokatiya ka yasaya bu. Sarateka ravaya bu. Tarihiya bu. Mesut Barzani bu. Neçirvan Barzani bu. Mesut Barzani bu. Yani mamusta tedxaze beje. Yani tedxaze beje ku Amerika li gori berjewendên xwe strateji kar dike nel gori daxwaz û hêviyên Kurda. Hiç nake Kurdab kartine. Bele. Yani bir fikre ki demokrasiya ka Anglo-Sakson Prexistina ka Baasisra Prexistina ka Stalinistra ya Prexistina ka Kemalistra çavat kara havaliye bike. Baya akıle. Yani nizane ku birniya Kemalista Baasista Kurdistan avana be. Mesele ki dini green bebejim ve roje ve kedago. Havanno Euro mesela untibejinel Dibistane Rojava Kürdistan'e apoizm de perverde kirin. Apoizm perverde tibe. Başa çavat karın khusari ve rejime belki desilatlarya PYD bebecek az xudiye şahsiyetime yani Rojava Kürdistan'e مامۆستا ئیبراهیم ببوورە تێت وردا یعنی لێبوورین ئەشتا دخوازم بەلکی ئەو نەڕینێن وسابن لە باکووری کوردستانی کو ئاپۆیزم لە ڕۆژاوای کوردستانی تێ چەسپاندن دەبنگها فکر ڕامانێ ڕۆژاوایەدا hayır ئەستە پرسم دبستانان بەرسبە بدن ئەمێ پێشتڕاشکێک لەوان بپرسن ماڵ ئاوا گەلێکی پرسە بدن من لە دبستانان وێنێ عەبدوڵڵا ئۆجاڵان Portuka'da hayatın neye? Mamusta dimen u suretin Hafız Esed u Beşar Esed 40 salî serserê me bûn û dîsa jî miletê Sûrî li dijî rabû Saddam Hüseyin Eynî Evna desilatdar bûn. Êtirka Kemalîsta fantikin. Ezîn hevale vekek Levent wan ku hêviye ji PKK PYD tikin ji war re tibêje me. Ez bawer nakim belkî te tibêje ka evna mikarin Başı keklevent çünkü işeki pir ciddiye
ادر روشنبیره کرد مثلا که لوانت بیجه کرد از انسانه که روزنامه بانم از سیاسی مسئله میزنکم چاوه تودکاری لی میزنکم بله ده باشه کرم روزنامه بانی نکه با مسئله که سیاسیه جواکیه ملیه مسئله که کردستانیه هر کرد پرورک جبه مسئله برپرسیاره هر کرد پرورک جپیده PKK مسئوله که کتبی حالی بله ام حلوسته که نشان بدن بهلا برکک لوان بروانیا خو بکه فرمو کک لوان ما بروانی بکه تشتکی دم ببیجم والله پیش روز کرد لهمبری PKK شر چکداری بکنه و بزنن فقط خطری در کبه میدانه حتی کینه دوم بکه اف تشتکی خطره لهمبری باسه حتی کینه دوم کرد باشه کک لوان فرمو هوا تعمیل بکنه ببورا كاك ابراهيم مريز السلام انا بخوا وكس يعني من تعداد جوي بارتي خواريا بارتيا بكاكا بايده خانيه ما بمبكرنا وخراكرنا از يك جسر الاستواء خوستنيما از ايرو نلفي مساله دميزينم هاگر وقت نها دعوت که براستیت دعوا شری براکوژیت که امراج نتفنگی ام همبر هایدی گویی براکوژی PKK bir defa ne Kürde çava براکوژی be tam خود که نه مثلا براکوژیه خوش کامن نوروز گفت نه براکوژیه PKK داگرکاره تروریست چوا براکوژیه کاک ابراهیم لکردستان عراقی ببورا بوشر چکداری از نابه میروت به پیش روزه و خطری هایه رژیم و چشته حاضر کرد امریکا که روسیه آمدد که ترکیه و وکیل آمدد که ایران آمدد که از نابه جمعی رو باشه والله حواله براکوژیه ما بچن پیشمرگا بکشن دولت فدرال کردستان ببیجن همیش هوله راکن باشه ما براکوژیه باشه ما هزاران کردا بکشن کس نبیجه که PKK یا بکنه ما ابراهیم یاسایی حرکت بکن لبورين بركك لون باخر خدناكم حتى قريب ديما بقول يعني فرمك لون عمري خوش مسطره لا استغفر الله از نسياستي يعفوك كاك ابراهيم از المساله نسياستي وك هالوستاني سياسي كاك عنايات زاني كردي روج ابا تبدا هالوستاني سياسي زانن شبكك از ایرو لسر بویر رکیما او بویر کشتنا خورتکیا گنجکی کرد مایا جرو آوای کردستانا از بخوا نل وی پرسید مجینم از مجینم کا چاوا ابي وی پرسي امي حقي وي بدني ده امي بگهن خودي وي كشتي بگهن حقي خوا يعني تدبيجي كا امي راجن تفنجي جبر نبراي من نكردن امي وابكوجن اوكي کردستان عراقی خودی بلکی 25,000 پیشمرگنا کسی قندیل ده بلکی هزارن 10,000 بر 10,000 بن و او دستلات دارن پیشمرگات کوجن هلوستا هریما کردستانه نابیجی امیراج نتفنگی و ایریشی قندیلی کن دبیجن اب مسئله دوی چاره سر ببین دریا گفت و گویرا اب مسئله سیاسی ده ایما وک کردی روش آوا بویره دبن در حقی مده هگر ركبرية عرب يا لاينجري رژیمات ترکی هلوستا من پاککیش کوهات یا ازیویش در دیار بکم پاککی میتی ترکا او چه کرنا جبو دجایتیا کرده و هیجی پیش گریاوات کن دبن بنرا ام وابر بآلی رژیما سوری یا ایران اتکن او آلی کی دیا اب وکو دیروکی از دبیجم لی ایرو دستلات دارکا کسی به دستلات داره رسری صدی نوت نه حوالی پاککی و پیدینا کسی دهندروی هزین واندا یکینی پاراستنا گل یعنی یکینی پاراستنا جنیه گوبونه هزین سوریا دیموکرات سری صدی نوت ملتی منن برای منه خوشکا منه پسمامی منه اذن یعنی ازی راج متفنگی ازی بوار بکم ایرو گو مراشت تفنگی و از شوم از واكب من همبري هبدا لبي حالي امنا لبي بميزينن از براستيش تربيجم ايما وك هالوست از فيري ببري دبينم روشاوي
لە هەرێمێ سووری بتەبایی ڕەوشە هەری ئارام یا هەری باشە هەگەر ئەموەرن بنپێکردنی گوهاتن نەکردن لە هەر ئالیێ دیتر ji غەیری ئالیێ گۆپەیەدێ برێڤە دەبێ ئالیێ ڕژیمێ یان ئالیێ ڕکەبەرە عەرەب یا گۆبنابێ تەریت بە عەرەبی دبێژنێدا ئەتیلاف یەن ئالیێوە بنپێکردنی گۆکردنا بە حەزار قەت بێهتری بنپێکردنی گۆ لە هەرێمێن رێڤەبەریا خۆسەر هەنا ئەز لەوێ مەسەلەی دمەژێنم پێرێژیکێ نەتەنێ ولۆ کەسێ گۆ دێگرتن لە جەم رژیمێ بێ وندا دەبێ لە جەم بایدی لە وندا دەبێ یانجی دبەردا پەراش خەڵکی دەستێن هەزاری دۆلاراتە لە جەم رێڤەبەریا خۆزەر ڕەوش نەولۆیە یانی بوونا هەگەر ئەموەرن بێژن چەند کەس هاتنە کوشتن ئەم کارن بنا بژمێرن بەرەک هابنە سەدی لە عەفرین دەما ساڵەکێداش حکمداریە ڕکەبەریا سووری بە هەزارە هاتنە کوشتن بسەدان قاتاتیە کوشتن بەێ نەتەنێ ولۆ خانیە خەلکەیەک و هاتنە ستاندن دژیە هاتنە کردن ژنێ گۆ دەست درێژی لوا هاتیە کردن گەلۆ لە هەرێمە رێڤەبەریا خۆسەر بوونە نا چمازێ دەڕەوا بکەم یانی ji بۆ چه يعني تشتك هي إيرو بويرك هي شهيد أمين عيسى العديا بأواتي هوبانا هاتيا كشتن هوبانا حميدي كومن آمادنا مالباتا ويدي بيجي نا بيجي زي راج متفنجي إيريشي رێڤەبەریا خۆسەرکم نا ببر نونري وورن آماده ببن لسر شبر لاش شعبي خوديتنا أو زانن كو تعدل بی خۆرتی هاتێ ئەو زانن گوهاتیە کوشتن بە ئاواتی هۆبانا چاوی خۆدیتنا باشێکێک لەوەندەسێک گوتناتە بارا vê meselê de kuştina Emîn Eîsada bigirim gotnataya dawî wazê xatir ji te bixwazim spasiya te dikim me tişkarê te jî me tuetiland û me ji wexta te gelek bir nameya te ji aliyê rêveberiya xweser û malbatê re nameya te wek rojnamevanekî Kurd tu çawa li vê meselê dilere û kerem bik ئەس دەبێژم هەگەر رێڤەبەریا خۆسەر هەگەر بخوازێ وەک دەبێژن ئەم رێڤەبەریا خۆسەری دیموقراتن هەگەر بخوازێ یعنی ڕووپەلا خۆ لە جیهانێ سپی بکێ وێ بوویێرێ وێ لە گۆری خۆستەکە مالباتێ و خۆستەکە ئەوە تەختۆرێ راپۆرێ خۆل سەردانینە ئەو تەختۆرێ یێگۆ جەم رێڤەبەریێ راپۆرێ خۆدانینە بختم و دیکۆمەند دانینە دەبێژێ يعني تعدل بي شهيدي نهات يكرن اواجي قوتي ام آمدنا جارك ديش حقي مالباتي قو جارك دي افلاش بيديتن وجارك دي يعني بتشريح كرن دبر حاضر بونا هر كسيدا نونري رێڤەبەریا خۆسەر نونري نافنتوي هر كسي هنجي ادي راستي ديار دبي وإيمن للجمن وكا خوشكا نوروز قوتيجي كي يعني للجمن مالبات سري صدي صد يعني خودي باهورا قو اشكنجا هاتيه كرن بن بيكرن هاتيه كرن كشنكا هووانا هاتيه كرن وبحموت اشتيخوا وقتا قو يعني كاك بشار أمين از وكسوي ناستكم يعني از وكسوي ناستكم يعني أخلاقي ميت حياتا خدا قوتنك دراونا كريا يعني دنيا حمو بيجي ما بشار أمين نراست قوتيا حتى ليكي حياته خدا قومان الجمن لسر قوتني بشار أمين شينا بو أسبري ويناستكم تجربة من زيدي 20 سالي بيرها يعني بجي سپاسیاتا دەکەن کە کەیش بۆ تەبلیبووناتە مەجوەختە ژیبەر مالی ئاوا ئێوار باش بووتە سپاس دەکەم سپاس بەڵێ مامۆستا عەبدوڕەحمان گەلۆ ئەزێ پرسەکە یعنی مرەکەب ji te بپرسم خوندنên hene ana nivîsî ji me re hatin mektûb wek pirsê dibêjin doza kuştina Emîn Eîsa doseyeke hevbeş e yani qediye murekkebe ku rejîma Sûriyê nedûrî mesrehel ehdas e rejîma Sûriyê pêve nîzik e û gelek mînak jî hene wek بویرین به مرد درباز بونه د دیروکا ما کردان دا به تایبتی دیروکا نه معشوق خزنوی و مشعل تم و هر وها عبدالحمید زیباری لعفرین و گلک بویر درباز بونه کو رژیم سوریه برنگ کی رنگان نزیکی بویر بویه
ويعني وك الغائب الحاضر وساتي ناس كرن تشاو دبيني فرمو أقدبي درباس كرنا نادي رجيمان سوري وك إقحامتين رجيمان سوري قال لك الزعيفة إيرو شام للطهران إيرو شام لموسكو إيرو لشكري إيرو ميليشياتي إيراني سينوري سوري اللي جي رجيم ده أو حكم دارن حشد الشعبي بري فترة كي هاتن بومبا باران كرن حتى الشامي بخوا نابي واتشنا سرايا أهل البيت كاتشنا إيكو مرقدا زينب دي باريزن يعني موضوعي رجيم إقحام كرن إيران الشام بخوا طهرانية وشام بخجي لموسكو إيرو اللي ببرة ما مسمى دي أحداث بويرين لقامش لبونك والرجيم بجراني بسلاح رجيم جيل جمع إيران تشغلي إيرو الرجيم جيل جمع إيراني وروسيا تشغلي كاري قلتي أم ناين مثلا أم دخازم في مسألة في بويري هناك شهر جدا بكم مثلا دالية تاوان كارية دا يان تاوان بارية يان جنايت كارية دا دیروکا وی سازیا PKK دیروکا بخوینا دیروکا دور دریجا یعنی سر کرده خود تصفیه کرنا ناوی واج احمد شنر البیرامه کانی الماضی بیرامه حسن اوزون البیرامه ام سر کرده وان یکوشی جدابوی سلیم چروکایا بلکی کتاب درخصیا و آیاتین آپو نوروکا وی گهایا ناله بلکی کتاب وقت به تمامی نخوند یلی نوارو تمامی گهاشت یا ما او دامزرینه وی هفدو تصفیه کرنا یعنی ام یکو ناوی خواهش کرا نکری ام ناوا نابیجن لی از کارم بیجم سر کرده قفزت آب او جرد بیجن گاوا آبه یا خشتی بچاره بازه آبه او بخوا ایرو بازدایا مطلوب کشتنه یعنی PKK و سر کرده و دامزرینه را و بازدایا و وقت به دوزا کشتنه لسراوی بکشن و خوشی وقت به وقتی به پازه آبه ماشاءالله وقت به گله کی گنگشه لسر دکن مثلا ما نه مثلا امثال مسئله جنایی نا سکرن سر مسئله توان به چی ام نا سکرن ام ایرو روشک سیاسی دنا امی چاوا وکی ملت امی کاربن جوی سازی و خلاص بن یعنی امی کاربن سینوری و در باسکن امی وقت ببهاك كيم أمي تشاوا كاربن جير خلاص دباوري أمدا أف دولتين كوفي سازي بكارتين وقت تركيا وقت إيران بتايبتي وشريكي هذا تحالفك عثماني الصفوي هذا في بازار ده ساحة سوري يعني غوربانا سوري غوربانا باشور كردستاني يا عراقي يك ساحة ندو ساحة يعني يك يعني وقت بعناصر الصراعي هر أول لفيدي ولفيدي هر أول لفيد ج هرما كردستان تيخوستن جبو روبروبونا في سازيه وكاروادان في سازيه وزرارة بسفكونا زرارة كيماني با ج هرما كردستان تيخوستن لسر كيماني وغلطي خو بسكني واعتراف بكأنه دوسيا كردي سوري دوسيا روجاواي كردستان تيدا فشلية ونكاريا إدارة بكي دفي دريا أو أم بيجن هفتيمارا ناف دولتي دا يعني شر PKK نابي رو شر PKK تاني دفي دي چارچوبه شر لدجي تيروري يعني اللي قال PKK اللي قال حشد الشعبي اللي قال الميليشياتي افيكو تركيا وابو كارتيني اف ميليشيات التيروريست اف شر حمي بهبره وكو منظومه دفي هرما كردستاني وك شريك وك اندام دفي هف تيمانا ناف دولتي دياكو شر التيروري ديكي دفي فان عناصر حميه بهب تقريدي ولقال امريكا تنسيق بكي وفشار السر امريكا بكي جبو كاربي الهمبر وقت بممارساتي وان سازيا بسكني تجي ملتي ما يكوتين كرن چل آلية دفرين داگير كرا تركيا بي چل آلية چل قامشلو جعده قامشلو بي وچل حتى الشنغالي وحتى الدفرين كركوكون اخبارات ديفيزن روزانا اغتيالات وكشتن وطالان وهم هر او سياسته ومنظومة امنية كو ادارت كي ياكو دي قريني
هر یک منظومه ادواتی و ناوی ادوات تیک وارد ناوی بله ما مستأف انا آسوی انتو درسمینه یعنی ناکوین واری فانتازیا سیاسی یعنی داخواز و هیوینه اوانا دوی وسابه و گرک وسابه و لازم وسابه و گرک لهفدو بکن و باشوری کردستانی وسابه که لیل سر عرده تشتکی دیه ریالیتا واقعیت تشتکی ده بیجه آپوچی يعني باشا قطنات وكا عربا قوتي وصلت الفكرة قطنات قشتن إيرو 200,000 پیشمرگی میں چقدار هنا او 200,000 پیشمرگی خدمتها في تحالفات دولية دنا إيرو أمريكا ببروجه خو و غرب ببروجه خو نقاره یک گاوه باوجه بي جغرافيا سياسي يا كردستاني يعني یک گاوه نقاره باوجه غرفة عمليات أمريكا غرفة عمليات تحالفات دولية إيرو حولينها إيرو منطقة حريرة يعني وقت يكون كردستان فشار بك دغته بك کار معادله بگواری لی وقت بنظانی تیکلداریا ملف دکی و فشل بینه یعنی اموک ضعیف عمل اولاد امی خوزی ولو نکرانا لی هرما كردستان شريكه كي خورته واندامه كي خورته تحالفات دوليه وتحالفات دوليه محتاجه لا تاني محتاجه يعني تحالفات دوليه نقاري به هرما كردستان نه بروجه خوب سر بخي ونقاري قاوين خوب اوجه نقاري پیش درجه بله لیماموس سیوان دد کبن مسئله یعنی تنی وقت سیوان از خوازم هفش بکم دورده یعنی ایرش این لسر هولیره کشتنا پیشمرگان به انجامیا لهواتنا مالا کردی کشتنا وی جامری امین عیسی اوانا بویرن اوانا گرانن لپیش او نرینن آنها دوادك او دريين تدخوازه يعني لبي سياستا كردي تهنكي دريا وبك جبو ام بگينن دورن آرام وجوه باشتر لكوتشتي دقاوم لسر عرده ترسي وين از خوازن بين اسبك اف جزء صراع مشاريع يعني وين بين هاجي مشتركون مجو هردو ساحة ندو ساحة يك ساحة يعني هبدو تمام عناصر الصراعي لسوريا وعناصر الصراعي العراق يقع أما هر أو عنصر أمريكينا روسينا إيرانينا كردن عرب شيعينا سنينا أو عناصر الصراعي وتركن يعني أو عناصر الصراعي لهردو ساحة يك يعني عمليا وقتكو تيرور كرنا وان پیش مرقات شيء او محاولات دانا واقع محاولة وكب عربي بخلط الاوراق مثلا شنغالي وكلكو يجيبوا نتش السري اوراق او ايران تحركين واوراق تبلي هذيك يجارا تركي دليفيني وان اوراق يجيبوا اوراق تبلي هذا بنجيبوا شارع سري وندب يعني وقت او نوع في الشارع ولسه امريكا ضغط الامريكا لكن دريا كيرا ضغط الامريكا دريا دست وقت ادوات مخرق ادوات وان كنا PKK ادوات والمنطقه ده PKK برين هاجمه جو اما ديسا دوباره بكن جميل بايك نقارب البريا امريكا بكي وقتكو دبيجي ازدرنا كبمو قريلاي ملفرين يعني معناه جميل بايك بشتا خدايا هيزك بشتا او يعني جامير دخوازه ببل استكفانك لسر ماسي جبو مال استكفار بي دولة نابي دولتك وي بشتغيري ويا دولتك الباشا دولة الباشا منظومك أمني منظومك عسكري يا دولة داغير كرين كردستان الباشوية أو جد وقت بيجي عالية قرم دا آخري نشخوبت آخري أو زارت شد بيجي أمريكا يجي فين بيجي بل أزل بيجي أز هناك يقشبين من وقت بي الرحمة قد الشهيد ما بي أز قالك يقشبين من دفي بويردك وأمريكا قابن جدي تربا بيجي يعني وي ضغطك يعني از بهم ايدي يعني شهيد ان وقت بمرون كان مستقبل ضمان بده مستقبل اللي از بهم بلكي ايدي PKK وين كار فان كياري بقريش ايدي بكاربين مستقبل ادبهم ضغطك ليه ببي كاكي ابراهيم قلت له تشهد بيجه ده بيش روجي ده كاكي ببر ريفورما كده هر ببر لها فاتره كردستاني لسر استا نتوي ونجتماعي بارتيين كرديان برچين كردستاني بگيرن هفدو ريبازين كردي لسر بفكرن وقت شوال دما داويه مديد كو جروبك جهنرمندان سردان باشوري كردستاني وبيشمرگه و چپرين شركرن لوي داري هر وقت دخوستن بشن قنديل لقل ابوجاش رون نظام تو گشبيني وقت ما عبد الرحمن قالوا يانا فرمو
یک از تخازم تشتگی سرراست بکم من نگوت که ما مالباتا امینیسا و تفگارا کردی ایرو رابل همبری PYD PKK şerre çektari bike. Ve tişteki usta negot. Lem got ki devlete dagırker riya PKK PYD. Çünkü devletan PKK bir avayı bu ava ki usta proje kırne ku. Demek ki kurda tüne bike. Jibu tüne kırna kurda gelek rebaz hane. Juan yek rebaz eve ku şerre hündür naf kurda derkin. Yani netice elbette ki bir gırtine, bir kuştine tavayı avcı tızlarına ne karın kurda halas bıkın. Le, tabii ki mesela kurda çareser ne be? Yani jibo PKK tıkarın bebecim ki jibo mesela millete Kürt her çar devlet ajbo ki çareser ne be bahatiye proje kırın. Jibo kuj serve esase buye jibona ve ki tüccara yani jibona ve ki tabii kan baş bizanım ki İro le hamu Kürdistan'e şerre hündür dertke farz-ı mahal eğer le başura Kürdistan'e yani devleta federe ya Kürdistan'e بله tu peşmerga büküştü dede salatariya van nasneki tu ya nizama hukuki nasneki tüvek rekhistineki ne yasayı dervayı yasayı dagırkar terörist hareket biki PKK İran Arap Haçlı Şabira netice yacı Kerkük'e işgal kırna Kerkük'e vek be devleta federe ya Kürdistan'e lehemberi wan hem bir riya hukuki hem bir riya siyasi hem bir riya askeri bevis ne kuvvet devlete ki helveste nişan bede. Yani Amerika jibo çu Afganistan'e ya Amerika jibo çu biraz hem beri daşe şartıkın jibo ku tebece ku ha mesele kan beni ki şanse PKK reforme bebe tüneye şanse Hitler tüne bu reforme bebe سپاس باش ام دگینن داویا پروگرامی ما مست از گوتنا داوی داوی ببیشم ستالین reforme نبو باس reforme نبو ev dezgahana ve kekeji diyar kir ev dezgahana ancak ve ancak bir sistemeki navnetevi bir müdahale çavaku müdahale bu sistema bazı hat çıkandın o Saddam desalatari hatta girtin PKK hatta ku vi avayı müdahalek ne be o tüccara reforme ne be başvuru devleta federe ya başvuru Kürdistan eji ve meselede xudiye rolaki gringe ve hezeki navneteviye yasayıye Amerika pişkiritke yekiti Avrupa pişkiritke hatta gelek devlete haramiş derabim belki pişkiritke Mahmut İbrahim Koşla spas deken yani dünlerinin cüdane her vaha her yek jaliye xobadın rexuş ka Nevruz em giyan dawiya programı em nerini ve dawi bigrin bu yara kuştana Emin İsa xustaku heviyen te fermu az gutna te dawi bigrin fermu دخوازم بيجم انه جرك ابويا راهان ولو بحساني بداوي نب بارتياوي بشتا وينا بقر بيجومان او انجمانا اجتماعي كردي جيش برغو ام بيجن نبيجن بيتر او جوان او كسي شهيد بويا الشهيد امين يعني اندامي بارتياوي تايبت بارتي ديمقراطي كردستان سوريا بهولدان المزن بشقرتيا فيدو زهان بقرن لسارنسري أوروبا بياناتي خوا بقينن و يعني ريخستني ناف دولتي كسن ما بين مروفا دشو بينن كم كوجا يعني دشو بينن ولسر فيدو زي نسكنن از خاصم مهم قرن جبيجم جرك ملتي كرد يعني خوشفي قوقعاهن از بكردي نظام از شنابي ليتكم جرك داكفن كولانا كاك عناية تشاوا داكفن كولانا يعني خو بيشاندانن سیویل چیکن از لسر ویناجی از تکزجی دکم
خو پیشاندان سیویل جبر گبراسی او دیوارش يعني ترسي ما بس اوروبا يعني الكردستاني الولات نا شخوش اوروبا بخصنا ام هر امادن ام حاضرين جي ما بس تامن تايبت ام بيجن نبيجن قالك روج اباي كردستاني بي يعني بيك انين وتفجر سياسي بشقرتياوي بك نبو يرك تشي مثلا ملت بيرابن وتفجر كردي يعني بي بشقرتياوي بك چمكي ابو يربت يعني ببو يرين سياسي جري دايفم جرك خو بيشاندان جاريه تفجر سياسي خو بي يعني نورز از سپاسیاتتكم خوشكا هيجا تفليبوناتا هر بجيش بو حاضرياتا قالك سپاس ما مستا عبد الرحمن قال له ازي قلت داوي بقرم در حقا في بويريدا كشتنا امين عيسى انا كسي وك برسك سياسي انا كسي تشي ورق بدس خستن في بويري كشتنا امين عيسى ورق سياسي اوراق التفاوض يعني اللي سر ما سيا دانوستاندني دكارت شبكه قالوا وبكار في باري هلغري يعني فرمو باوری هم دا دوز نه دوزا انا کسی و نه دوزا پدر کسی و نه دوزا پارتیه که و وقتی بی بری چاوا نکاری بو دیسوی نکار بی تشتکی جی خدمتی جی را بکن از دبیجم اف دوزا خوینا وی شهیدی دوزا ملت ما دوزا تنبونا حبونا ما نتهویه لسر آخامه و اف شرجی ندنا برا مو پیکی که ده براستی اف شرط نابرا ما ومنظومه ايراني تركي او تحالفه نابرا تفجر ازادي خوازا نتواكر ودنابرا هر دو دولتين داغير كر ايرو وقت بي جاي قرارنا دنابرا ما وان دولتا دي بككي نتشتكا بككي اداتكا وكي حمزاتا وكي عمشاتا يعني تشروك ميروكي ام بيجن ام نواش بككي تشي ببورا يعني اف استخفافها هي يعني بالسفكيا كومروب في مسألة بكي جي زحمت تشل سالن يعني دستكا يعني بدرجة بس أزين نموناكي بني تمام كن أزين نموناكي اشترى بيجن صالح مسلم مطلوب حكم بو يعني وقت بي حكم دار بو سجدار بو لسوريا وقتك وعقد وقري بس شكرا صالح مسلم هاتيا پیشکشیا مظاهره بهزارك يعني مشكله وان گریدای دولت داگیر کر و همه دستی خود سر و راکت تنه دستی خودینه هيا يعني مشكله بككم نه او هزا سر بخويا يعني نخدي قرار يعني حتى يكي وقت التيرور دكي نخدي قرار نه او برياري دي بككم نكارش شنغال دركري فكان نكارش قامش تول بك فكان نكار بريار نيا بكك بريارا دولة داغير كرين كردستانيا فكا وكي سازيك دستك في منظومه ده كار مسا عبد الرحمن قال له سپاسيات هذا كم تبليبونات جبو وان برسبين تاج برسي بردانه ايفارا تبخير وخشيبه هر شاد وبختوار بسپاس مامستا ابراهيم ازي كنت داويجي بقرم وك جهتار كر جما مامستا عبد الرحمن قالوا هرواج ميفاني مدجي يعني نرين جدا هنا كشتنا امين عيسى دريا سياسي فدك لسر ماسا سياسي امريكا الهريميه تجي ترسن دلي خطه دغوت افاجي مشروع وافاجي الروايج اليه تدا كوت تقارب بجد برفانيا نرين خطه دابك از قلت داوي بقرم بهيفيا ويكن كوبوير نوساجي لجندكي كردستاني لسترانسري شرطه كردستاني تشتي وسانه قوماندن فرمو از قلت داوي بقرم سري ما فرمو كرمك نا رولا NKS گرینگه ته گوتن کو NKS PYD بهبلا تنا گفتگویا کدا جبو یکیتی چبکن خباته گتکنه امریکا جی فرانسا جی روجاوا yani devlet Rojava جی ve mesele de nabençine tabii ki NKS ve mesele gelek aşkaraj Amerika'ra Diyarbakır yani bebeje ki gelo PYD ba tiştanat ki zaten yek sedem evek jibo kul Rojava Kurdistan'a yek rezi çe ne be bu yara çe bu yani PKK bir plan çekir ki eğer endameki NKS Parti Demokratik Kurdistan'a Suriye bukuje ev peyvendi hayici bekatin cevdu kat beben
Levra بله. PKK tücara Yekitiya milli nakadaş boku rexistineki milli neyer. Yekitiya Kurdistan'a nakadaş boku rexistineki Kurdistani nine. Jibona ve eke tıkaze ku peyvendi javdu bıkate. Jumaji yani PKK ve gelek bekri dibej. Boku PKK dibeje ku ciye kamle desalattar beni rexistinin Kurda civata Kurda ya bin hükme medabın ya eğer bin hükme medan ne bina ona tasfiye kırın. Bakura Kurdistan'a av kırın. Nahal başura Kurdistan eci tıkazın ve bükün. Cumhuriyet Parti Demokratik Kurdistan eğer Parti Demokratik Kurdistan o hükümete tek bibin ve demet tıkarın da salatlar bibin. Jibona ve ki PKK nahaze yekiti çebike NKS tibid ve meselede Amerika baş bir karbine. Az nabejim NKS tıkara ama Huşka Nevroz tişteki pır gringo. Tibika em be itaatkariye ka sivil, demokratik, siyasi nişan bidin. Başa eğer em nikarmi ve nişan bidin emel hemberi devlete dagırkar çava xabat bikin. Çava xabat bik. Yani PYD, PKK, Saddam, ya Türkiye, devleta Türkiye dagırkar, Suriye, İran'a xurttire ve demem çava tıkani veke daxaza doza sarxabuna Kurdistan'a ya federal buyuna Kurdistan'a daxaz bikin. Demek ki bu ve rebazaye. Eğer PKK li peşiye ve eğer astenge demek ki bu ve nişan bedini. Evet. Elbette ki az nabejime ki hamu endame PYD suhurun miro ve devlete dagırkarın. Az bir tişti nabejime. Zaten kese gibi tişti ve tüneye. Problem desalatariye. Yani desalatari ve meseleti ki. Ha. Kesetin tıkarın guhartine çebiki. Libakura Kurdistan'a gelek revşenbire khastın ki gotun kam tıkarın PKK bugarın. Netice çün ya katibi desalatariye PKK ya PKK ona hain ilan kırın ya cihav kuştun. بله tabii ki mesele ki pır. باشه ما مسلم سپاسیات دکن جبو تبلیبونات program zengin bu axafterine ve benarine ve juda her vaha şadu baxtawar be gelak spas jbو teji le dawiye tamaşavarın heja spasiya mivane xodeken brez siyaset medar u mamusta İbrahim Goşloj Bakuri Kurdistan ji amade bemarabu her vaha mamusta Abdurrahman gelu likulinari navdar bemarabu le Almanya خوشکا نوروز چالکمانا کرد نوروز بیجو مربو هر وها روزنامه‌وان کرد لوند حسین اوجی لسر کار تبلی پروگرام مبو حمیان نرینین خو هستین خو دربارا کشتنا امین عیسی دا آنی زمان او بویرا گران کو دوان روجین داوید بگرانی یعنی تأثیر کم مزن لسر جواکا میا کردی لروج آوای کردستان کریه لداوی مدخست کو برز بشار امین بشتار ببلی مخابن جابر ام پیر کتن تکل داریه لروجاوی کردستانی لگندن کو آنا سرساغی چه دبه و شین و خلقته و درباز دبه خطا اینترنت الوی داره گلکی ضعیف سلاوی ویجی جوارهن هر وا سلاوی هجار جی جوارهن گلکی سلاوا دکن لو یعنی دکار وی بین زمان تام جاردن تماشاوارین هجال گل نرید و هلوستو گوتارندن هر شادو بختوار بن عناد دیکو سپاسیا ودک هر شادو بختوار بن سپاس